Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Mo le whaongaina o le talo for voucher. Dial www.pacificforwarding.com ilo pinga te whailang. O le whiriwhiri no le au nanga I te whia whaongaina e pei o whaatonga, prepaid, pili o le vai, pili o le moli, e mwhawhanau tuai le ta vale le ngata whailea, tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o le whaipuiponga maso whanau, e mawhai fwoi o na okai, tau o le whausiei no whale, mo te malau I Samoa. A mai ona whiriwhiri le au nanga I te manao le, ona o omi lea. Ona whiriwhiri lea o le whaoloa ma le nu o lo iai le nei whaoloa. Mautinoa ua sa o le leile whaoloa ma le nu. Whiriwhiri lea o whai o le talo for voucher I te whia whatawina. Mai le tolu se furu fitu se furu se lau tala e o atu lava I le lima se lau lima se furu tala. Ona whiriwhiri lea o le upu check-out e whamautu wai lau whatau. Maritua, whatu mo whamau ngai peo lo swafa antoa I meri po se numero le telefoni e maise o le tuatusi. O lo ainga I Samoa, manatua, whatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awa le mfona e tutongi nai lau whatau. O lo avanoa le online banking mo New Zealand, ma le Visa card, ma le debit card mo so se vainga o le lalangi. A mai aloa, ona submit lea o lau whatau. O le temi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ai loilo I lo ainga I Samoa, e alai se te autostusia I le telefoni po o le email. E wha mautu wai le whatau. Manatua, Pacific Food, ma le talo for voucher. Soe fu manue malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lo ia Samoa I nei mata ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea awa e tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o e se tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua whai wa lima whawha. Fatu sau pese, ni pese gamalie, fia gana.
Talofa lava, and welcome to Anavamoana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, Anavamoana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Anavamoana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded, and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive. It means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talofa lava and welcome. O le Aus Pacific Funeral na whaawai le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney, whaamauina o le luai au unanga o le whale maliu o Samoa ma le Pasifika, o whaawai i Australia. O lea ma mia sa o loto e tama whanau lawa Samoa. Ua silia ma le tolu sanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata. Ua tele leanga waa i le whaafoina o le au unanga, ma ua matua fo i le iloa i le tautua.
Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu I maota malao ai so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I aile whai ngā malanga, mō le ua wala au I aile atua. E ave se aile atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua I mātou o tātou tūmanga no ua malu, ma olana anamatau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tautua I le luas fulfai tūla I le fitu aso lwa yaso, mātou te ngālu lua e tūsam fina ngalo mana onga o ainga, ai le o so mātou manao. Mo le fia malamalama atili o na sila mwhai tau malamalama le I le mātou tūlau whamtalanga le website www.auspacificfunerals.com.au po le telefongi le totongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha valu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi masina mua. Mana tua nei le tautua le Aus Pacific Funerals Australia, lo whale maliwe le mo moe, ai tautua ina oe le alofa ma le wha avenga. What is love, if not a business fuel program that's wonderfully rewarding and ridiculously simple? And quite popular with the accountant. Tasi Market, ile Pacifica, la Samoa, la Samoa. O te whaatulo atu Samoa tu sai marau whaafonga mai. Whaatulo I o po ia, mō sā mawhaina. O po ia lava tu maue o whaarau. O po ia whaaru maro, po ia whaaru kalesia. Ia meso po ia whaaru. Ai o le a whangatongu le malama whaamoe I le yaso. O au o a whimata po sa lue whaapō le manu. O venea o konsula o au maro sa o nisi nei. Sa o a onga I komisio sa moa ma whai mino le afi se lau ki wha. Ma o mātunga lue nei, ma le tātou whaalap tonga skopa I au kilanga. E whaamau popo, whaamoe whapelei, mo le atina ina o tātou a onga komisio sa moa. O whaamoe pēne whaatalo ua mai, le pule a onga. Ina ia toi whaale leia, ia potu o wale o tau ina o siu tātou. Alo ma whanau o siu tātou tunu. Ina tā upo le science, technology, ma le engineer, ma le maths. Ina tā upo ia o iei tātou po o keti o le STEM project o le hua awhe luonga. O iei whaamoe la whaia le tātou le stala, ia maua ese le. Mo le whaamoe whaalei o le potu ao. E tāwo tele mo le ao tau nina o tātou ala ma whanau. I tūlanga tau engineer, whaafomai, a measure maths, o technology, o ma tā upu ia o lo iei no te inga o tātou maro e atia. Ina ia maua I lea na maa ala ma whanau. A walu ni mana I o Samoa, ma si tātou tunu. E te talo tua ima le nganga whaalaro, o I umana o onga I Spolisio Samoa, o wō paanga uma, ia tātou lafo aso, o tātou ngā lua whatasi. Ia e mawhai e ona whatau nuina o whaamoe. O le telefo I lima, e māma ai, ia renga. Te talo atua ima le nganga whaalaro, ia tātou. Le alawa se lengi te maua, ia o le a ngālea, o le whatau nuina, o le leipo o keti tā ua, o le upu masan, o lawa ni inalo a fia si o na wau. Ai maisi lea onga sa tātou a onga ai, ia o le mei o tātou sa ai lunga o maamani, ona o le taimi, o le poto male tamai, I na o tau ina ai tātou komisio sa moa. I whasi sinanga lea ma le awa ma le whaalai, ia ma mi e te luni ei,
fuafuaga uma. O te fia fo i whaawau le tautua ma le au nanga whaatalofa ma whaafeilo i atu le pa ia mawalunga o se tātou te nuu. Ia, ila nei vanga o le fiafi ina u fitu minute wa te alei tau lai wha le teimia mantou ni usila nei.
Ia i le tātou proklame ua masani ai, Tautai A'e. E le tautua whaangau ma le o nanga e whaiwhipea, a le tātou Blue TV, ia mai i le tātou no whanga au tū i manukau au ki lani saute. Ia mātou i ni usila nei. Ia i le whaamaoni ma le alofa a puti o lo tātou ma teisili le langi. To a maani noa le so, sau le vaana tiu, tau mai le vaana tau, a o mamaulango le vaana whaua a folau. Ia, o lona fo i whaamaoni lea ua tātou fusi ai, ma opo tutu ai, nu ule lei, te pai tau mea sina, apo mātango fie le nei aso. Ia ua vaai o fo ia tātou tau le lei e peo le tala na whai le teine o fiti ma upolonga le alo le tuitonga. Ia, mafua i sea. Ia, o no le alofa le o le tua. Whai e ona toi amtalia le tātou tua le nei, le nei fui vanga o le afiafi. Ia, taru mai le tātou malolonga i le afiafi ana nafi. Be ona masani e fo i le nei vai aso lulu, ia, whai si koma le tātou proklame o le Tautai A'e. Ona onisi fo o tātou proklame pe o le breaking waves ma le sports tala noa. Ia, a o le fo o fia le loto ma le anganga. Ia, e to e sa vari mai. Ia, se to e a mata le tautua. Wha au le tautua longo pui ali. Ia, walo tau pa ia malo tau ma malu Samoa o le ao ma mala. Ia, i le whaasaunga lao ao ma le antufulasa. Ia, wā le whaafukamaya o Samoa i le rei vaenga o le afiafi. Mai lavai ma tā whanua o le motu sā. Ia, mai o ina e fio aile. Tui manua mona te whai le tawaitu ma le tau tangata. Ia, mai se fōi ona to, whale ula. Ia se ia pa ia ele o le ao, le salafai. Ele o le tono mai pea, o le tapa au o le ala taua. Ia ae na whai ei tofinga, ia ale tamaitai o nā whanua. Ia po o le tamaitai o malo, o le tamaitai o papa. Ia lea na iaia na māwaenga e whamai tari ilangi o e mali e toa se ao o lo malo. Pa iaia mama malu au whakapoto i lunga o le tātou proklame o le Tautai A'e. Whaiva o le tātou utinu. O a whaiva sa e pangatia, o a whaiva sa e ololoia, o a whaiva sa e masui ma e tauti ngai, whaiva o fafo, whaiva o fale, o whaiva o le vao, o whaiva o ngātei fale, o whaiva fo i o le vane monimo. Ea, Tautai A'e, le alofa o le tua. A whai o se tangata e te wherua i wa alili. O whaiva e o le tuunga malule, o le tuunga maule e lia. Atu le whaafunga maua le atunu. Ai wha malo atu. Tu lau ele loa o sao mauli, ia o le vi inga e fo i le tua whapena fo i o ele e ngalua i le ngati whale. Lunga o sami te tele mre vasa lau. Ia, ele e whaingo fie. Ai atuta loa inu ule lei ma to ai tau nu. Ia o le tātou o ole i whariseu whaaftaile alofa o le tua malana teita inga. E whapena fo launga i lunga o le lau ele po le whonga ele. O tau fo i o loo whea ngai ma le tau aveina o pasese. Whea ngā solo ai. So o se atunu, so o se tafole nei ke lopi. Wha malo atu e le whaingo fio o tau whaiva. Pea ana o whai atu, o le ola ma le saonga le mu o le soifua, whaafua lewa o le tangata. Eki e loi lau ta avale. Ua iou a au. Ua iou a au ma whanawhana. A e whaale tonu, ma e whaatamala. Ia. O na furi faole o va o manu e furi alo va o mala. Ai a whaapea e te whaatoa le lilo mai ava, ma e whautauta lei, ia ma e whaia malpoto. Ia ona taule o lau o le wha moe. Ia ona faole o mala e furi alo va o manu. O le whaatalo whalea ansiata. E le reivanga o le afiafi le amataina i o le tātou proklame. O le Tautai A'e. Ia o le tau au na masani se taimi foi. Ia ona to ai tau nuule o le safo lau o le sunga i le lei ataua. O le tama whaasau o le whale manono vai atu futi ma ua pau. Ia a o le whaatama o so o se tamaititi. Tamaititi o lo se o ka maiki ua mau. Iyo ia le sunga le lai whanau mailo na sua whale o Godfather. Ia ona o amionga fo ia le toi ina pe ua toe maua mai eina ia le nei taimi.
Ia ele gata ilia. E iai le malo whaalolongia. E iai le malo whaalolongia o le au tau sila i lunga o prokalamere nei. Ia ua malo tia i fo i le tātou ofisa ma le tātou studio se taimi ona to ai tau nu. Ia ona whaamanino lea ele nei malo ia se tala le lei ma se tala manaia. Ia mo le to tele o tau ua lewa ona whaataritali. Ia i se tala mai le tātou. E le tātou malo whaalolongia nei vanga o le fiafiu kere vavika ua kulano na suafa. Ia ele le ia fo i lele lo tau nofo te tali ma mata no nofo pulu nau o tau loto. Po aile nei malo. Ia ole a malo tia. Ia mali tia ai whanua o le tātou porokalame o le Tautai A'e. Ia me se fo o lunga le Tautuama le unanga a le tātou Blue TV i le nei fo i vaenga o le fiafi. Ia whaatalo whātu i whioi o le tala le lei au whai ngā ruenga te tofi a le tua o loo tala whaauto ma whaafale le malu. I so se tulu inga lava le nei lalo langi mai si o tātou watu nuu i Samoa, New Zealand nei, Australia, Amerika, Hawaii, ia mare whaasolo atu Pasifika, o missionare o loo tala whaauto, a ngai atu nuu Asia, Europa, Afrika, Amerika i mātū masaute, ia maso se tafa lava le lalo langi, whaamalo whai o le whaiva. Wa o tautongi o se seu wa langa tila wa whaapulou le tua lima. Whaamalo whai o le whaiva i pio le tala ia le whao seu mauru mu. Ia awau tau whaiva malo o tau whaiva pa ia re ngā lue ngā le tua. Whai malu o tau whaiva. Wha moe le nganga o le tua. E malu whauai o tau whaiva i lea taimi ma le taimi. Wha moe le kaitaita inga le mana siri ese o le tua. Ma le nganga pa ia. E tau nuu ai le manuia. O tau ngā ruenga o loo whianga iai. Malo le tautua, so o se whatawhai tau langa lava, wha malo atu asiata. Ia o tau whaiva nei vanga o le fiafi. Ia, hatalo whātu i wōma pāanga mamai. O le tūlanga le leilava ia. Ia, e whatalo whātu i wōma pāanga a le tātou porokalame o le Tautai A'e. I le nei vanga o le fiafi, te le a wō, mai se fono i tau ainga o ila tau fo i o wo wa avea moni ainga so tanga va la lata tau se mai o failisi au pine leo so ko sa le wa ave ese atu la si level na a le wo o kama fafiku kamala le etete ia le mawo o etele lo e la o ko si la mai or kamanga ko ke ia ele tutu pinge ia o pinge io ele io ola ia I godfather pinge le o le ngaka godfather tama foi le o le fa FBI le mo le homeland na o ko ngwa ia fa lo to fale ar kamala le CIA mala ngale ye pinge le o ko si mai mala international foi le e ke ia foi la le ke sa fa mai fa ke inga pik sa fa mai I Australia po si amangi e te ia I le latu o lou whaila I lunga. E makua e ke ia I le aruaku o lou whaila I lunga. Ai la kunga lou whaila. Ka o kai. E matautia. Ia, whatalo whatu le tō wharu vai malai ia asiata tavui misa simo ke le mete asiata. Ia, po o le whetalinga ia le uruso. Lai mai mo mai ma le wharetua ia vai luanga ma le nofo alo. I Brisbane, Australia, po Brisbane nai Loken. Marston, ia Loken. Al talo whatu le rivanga le fiafia, me se fo I o le whanau. Ia, me se fo I o le tofa ia alo ia moa Anthony. Ia, me si o na tausi o le pālangi. Au o vai atu o mantua le lei le whasa moa le pālangi. Ona o le lei fo I o le alu ia I o lona malosi uma ia le malosi o le tamale o au a talo fata me se fo I o le whanau ia tamaita ia siana ia me se fo I o sia ia ma dona ia me se fo I ia peka ma Sally ma uto uma
ia tina ia me se fo'i o le tamaitai au le ia pela ia ma outou uma lava fo'i o lo mai mo mai ia ina i Brisbane Australia ngata fo'i lea ia to fafine peka menga ia me se fo'i o le to fine ia valasi ta pena fo'i wa fa mo le vai so fo o le whanau i Samoa ia mo le toelo whaanga ia ma lo lava fa totoa ia me se fo'i o le tofa ia lia ia por fionga leota ia mauto uma i Australia tatu ainga Australia wo ma me mai a fe me fo ina to fine rosa ma auto uma salangi ia me se fo Joana ma auto ia male tina matua ia Joana le mafuta my birth i Australia mo le tolo faanga o prokalame ia ma lo fo il fatto to ma lo fo il tapua ia ai me se fo yo le nisi to tele ha talo fatu asia tale ni vanga ole afiafi mo auto malava ne meane wasipa le lamanga wa mrs ia ona auto ono to fa pe mai la ia le ia ai boye se me wa fa le tonu tato ia me se fo i fa talo fatu ia ile tinale ainga o lo malanga tui i Australia yo po feo se skeke Australia ai rongo o koe mafo mai ia ai le faina ia ma lo malanga manuia ia ina Brisbane Australia e vai lai pinga ia le ko fai ko ia ko pinga le o langa le o la unga ruenga le ia le la o sau fa ka ia ku pinga le te mile le utinga rue i fasi ai to si sila mai le ila tale la vatulu le la wo unga rue fasi ai langa e ia ngai so enga ke kele ia wa to to mai lo officer e foi la ono to si le fia kamala le ke la e tua ia o le FBI la ia pe fa lo to fa le ai to no la vai o America ia le ko si sila mai la o le wo umano fa to ya godfather o ele vai ma ka kanga la kama o ia ngofo kongur ka ko so o atu mai fa le nganga o peteru o ia yo peteru o lo vala awina o loko i fale o Paulo o Paulo o lona vala awina o nu ese a ko sila la maka ukia ya fa pe foi la yeni to fai la voi ngai man ko keise se fia su esu ya ona to fiso tai mai le a fa pe o tu langa tau le lunga li i ma me fa pena o ngari le ai la le tatia le lopete wa nga ia le malo le la sau se kai ya se tai mi foi korosia tu Samoa po avano mai le fionga ia vui fai se faʻasoa o le wali ilanga o vui malo le si tatu malo le la sau se tai e o nga ia la ua me yor fatal noanga o rungali i te tea o le fatal noanga o rungali in tau ai misa o rungali i foi e ua maua ele e o nga ila vui ya ele ongi si ai mangi FBI so ingi mai sa mo le ai awalava ngi mau mai sa fa fisidi pe ma fainga ma ku se isu ele mai ngai ke mai le ai o le talia ai o le mai nai te mai ai alu fa to ese le tangata na te mai fa ko ese lu mo le tua ya o le fa malo si au le fo i mo tatou ya ilunga fo por kala me ne vanga o le afiafi tatou and let's enjoy life. Let's enjoy life. Simple yon fa malo si le mo ka ko. Ai tau tele yon malo longa. E ye les kangaka. So le e pa wale mea e pisi e ma eli e ngai so fuanga. O fa ala velave. O fa ala velave. O fa ala velave. E sa lo kala. Pa wale o le mea e eli e le si e elia. Ioi. Nga o fa ala velave. A tau vai nei le soifuanga o papalangi matangatai. So le enjoy ya holiday. Ko iki a plan o mai ka irua masinga ka koru masinga aru ka fau. O tato. Wa toe ina lava ma olo matutua. Sina uru masinga ava. Ma anu minumi ai mafolinga. O le mea ale nge kasi.
Fatu ai foi. O le mea le nei e tasi. Fa mai se whaapukupuku. Whaapukupuku. Le masanina o whai atu so. Ta mama tina. A whitangisi le whanau e fia ai McDonald's ma fia. Se whawhanga. A vele whanga ua whawhanga. Nei ero se tala ama nei lau tala. Pe a o yei se meire kanga. Pe a o yei ngi kupe o leu te whai atu pe a o lava le whaasua. Ai le ngau tātou. E ai pakua moa, ai pakua moa, ai pakua moa, ai... tu se tau urupua, tau te oe pia au mai mea ai e pia whaamata o ni tātou ma oi. But deep inside, o mea kau ngō fie. E sa ala ukala. O kā kou e pia fōringa mai kau ke kau aro whanga ke isi awa mai. Hai se lango le mausa lea. Ai a whai atu nei nei whanau. E fia ai se McDonald's. E fia ai lea mea, ma lea mea. Ai wa ai le kau ka whasinga mara kau ka fuenga. Ai nana o whai atu le tala le nei. Wa fia lo wafu walu le whawhanganga o mariu. Fia sau vaenga kupe walu le mariu o lea e ke kau ai pe e ke le kau iai. Whai poiponga ai. A so whangau o ai. A o le sau o sau ngā mea wha e ka le sia. Iri ngā le lewa e alu. Yes, a tonu o le tātou tautua. Tautua ma le tūlanga whapena. A le whesili e ilo o mawhauwhau. E wha amantau e mawai le fia o fia i malo a inga de kele o ngā mau mea. E la fo i lea leino ta whaita i tape e tau wā moa le polonga. O le mafua anga fo i lea ilo ulangona. Ua mafua ai. Ona. Whaapea tupulanga ma whanau o le tātou wanga nuu e whaamama whaavenga e amo i le polonga. O i kongu a le mafuai o na tali tonu roa ma whanau ma tamaiti le aila e polonga le anga umar whasamoa. Aisea, le anga ele o maua fo se hawa noa o tātou o mātua e ave ika mai kia whaakawhawhau. Whai mao se ko weekend se mea. Whai mao le. Iyo e, whai o whakuru ki ngā le ainga. Na o foi mai le malanga le au fai ngā lue, ngā le na matou o nei. O whakusau, sau hera ka whao mo se māsinga. Ia, whakusau hera e, ka whao mo se māsinga. Ia e ono le tina, wa foi, o la ua malanga tui sa mua se o tina, sa whai foi le ngā lue ngā wa o mātula o tamā, o ngā lue ngā le ahana e whai, o le kausi, ngofo fale kwa ia masi whawhinge walanga ia. Ia ona whaiwai e 24/7. Ona foila o si o utamasa iaiwa ngase na silfia fa alto tele. Ia umantu ia ai mo foila vano se fa manuanga e mafuta i masi utina. Tau si fo iai le nei vano o mo. Ia ona la ngai le mfinga fer white king ala ai nga se kadia ko i marvesidi o ko isi e kede ko fisidi mai. Se tala me le ngai malanga nga o ai le o ma averi king ala ai. A e malia mai ke sawe kausiro kinga. O ele si fafinge le ke nga FCC di mai. Ioi. A e malia mai la ka e ke rofu ya i mahana. Ke rofu ya i vele saula o e kausia si o kinga e si sau le finge e ferwa. Ya o ka se mang i nga swap. E mana ia fo ile. Ai e si la fia. E mo o ava no la fa. Mo ro le va no la o malanga i sa morkinga si o tina. Ia o fai atu lo tina le ainga sa. Sa wea le kafau. Kafau i oi. Nara iai au skari ar kaimi. Bo ule kafau ko ila maha. Ia ora foi lau kafau ia fer ka pokala. Au fia ka foi mau. Ia Helena. Alo winga la fam talanga wai uma foi toi foi mai se utina e se matina matua. La eu se kau ko fi mali le malu wa iai wale la vai lo makuar ke kelo malu ngi usila. La la eu ta fai Samoa. Se i whaasi fo le malulu whatu ato e fo i mai ai. Ia go whaiala ki ngā le ainga whakawai. O le umiala ka whao lo mo ko i Samoa e lua masinga. Sau whi mo e le ka whao mo sau lua masinga. Ia ai te uwha mai tina le ainga e. Li hai. Ke musui ke ua a kore lua masinga uwa ai mai wa e le koe aru ke moe le whale wa e moe lau ka wale. E ke ua lua vai me wa e le whale wa aru e moe lau ka wale wa e le. O whak, le hai. Si o mea nai. Ili o ni mea mamafa o mea mama mea na. Ia, ai o le aunga autu.
Enjoy life. Even a weekend away, that's still enjoying life. To me, you don't have to have plenty of money. E kau whaienga mea o kira o whea koe o Dubai. O kira o whea koe o Indonesia, Bali, Vietnam. Le hai. O le mea le o te whai atu ai. Even a weekend away o makawhanga. Movie. Take the kids to the movies. Ioe. O le shopping mall. Le winga ngā luke whai aku ai. A mata mai se a matanga whai ngō fie. Basics. Right. A mafai ia la o so a pelengi re oi tūpai. La o so a kau koe whaapuku re oi tūpai. E o ale ole i lea so ko anga i furi make ki a venga ka mai ki re mawhainga whaia. Nei o leu te whaia tu whaisinga mea whapenga. Ia lo winga la na leu o whaia tu. La lau alu le holiday ar kinga o le ainga. Tatu alu enjoy a uma Brisbane, alu i singi, a uma singi, alu i Melponge, uma Melponge, alu i Perth. Kamiro miro ko i Canberra. Alu i lunga i Cairns. Ia ai a tonu e au ngā fo i moa au i lo utaimi pānga noa ma le atua. O taimi sili nei no fia fia tala noa i le atua. Tatou wa awangi i kele mi fua ko kala o masani. O ma a e masani le mele o lo mafuta na o i le atua. Ele ase me ke kau misi ai fua mami pe a malanga. Po masangi foi lo malanga nga o au kai masinga, kai lua masinga. Tu mau le fatu tua. Tu mau le lotu tele. Ya, lua lulu fakoko. Awa ole awali o manguo. Ole awali e le mafai. Ole awali o makai o lose ili mafai le wadi nga fai le me o le umi ka sia lua po pe o ko au mai ngor fika mai fa malo si foi tatou ya fa te atu nei tatou wa sofa nau a sofa nau nei ya on tatou le marolonga a foi mai ya la fa filo il tatou ma ya le tatua godfather e mesur ka ko malo le ngo foi ya ilungo tatou por klame tatou wo i tatou wa sofa nau Whamunianga o le atoanga o le lima sumariva te usanga. Ia o le masanga po nei tua whawhine o nei tina o whare tua foi. Ia Mona and Lisa tu manuvao. Atoanga o le lima se furu maleiva te usanga. Ia o le whare tua ia Mona. I sini au se talia. Ia ai mesio sio na uso masanga ia Lisa o loo i Samoa. I whangori. Ia ai watu ono le masanga atoanga la te lima sumariva te usanga ia mo ngā lofa mai le porokalame wha manu yatu lo lua soifua mai se fo il wharetua ia Mona ia wha manu ia le tua toi tulu inisi te usanga wha fua lewa le soifua ia ai mai se fo i o le lua mafutanga ma le uso le fionga ia fonoti wha savalu tupo ia ina ia mo pelo na malosi malona fia ia e le toi ti ngai fo i malona ulu ona o le leio o le wharetua ia whaaftai fo i lau tausinga tautua i tonu o tātou ainga whaamanuia le tua a me se fo o lua whaiwai i le kalesia ia happy 59th birthday whapena fo i le tofine ia Lisa ia o loo i Samoa whea ngai fo i male tausinga ainga ia me se fo o tina ia tu manuvao losi ia molia tua i malo whaanga ia o mawai lea wanoa lo whaanga mai au ainga uma me se fo o le whanau sini au se talia me so si au mana mea Mona ia le sunga le li ao ia whaasavalu fonoti tupo o lisi whaamaruianga o le soifua la tonga tosu mo le ono tusanga o le wharetua ia malo le foua sautia ia le tauti sila mai atonga le tolu su mo le ono tusanga ia whaamaruia le tua te o le wharetua au te le lopuran me wa mai fua male atau o loko o lua dia tu ia pepe lai okay pepe ai so me fa ma akapanga me malonata ia i runga ina ia vai ai faile to o lua o le tamaita ia so me ia ka ko ka malolo le ko pe fa finge mai o la to wata
Ai ko ke ia mai fu le tau o fare tu a mona ai so mai fu fon kia ku mai au kafa. Ale fu mai le ka o malo ai so mai fu ia le fai va le o akapanga ku ia fa manu ia tele lua so fu. Ia me se fu tu fa tai mori oka. Ora o ka kai le wa ia. Fu na e na nei le fai vol ta malo ila na penga. Ia a ia ingi se mga ngkawia. Ia o masta le ku mai lunga le si mai longa finga. Ai le o ia o ngale sfana. Yeah, I thought faʻasoa ilana no mera uma over to. Wishing you a day filled with love, joy, and God's abundant blessings. Au wifa yang ngangwa kapanga manga mea. Yeah, mori toi malofa anga maya asiata matatu programi. Ile nei vanga ole fiafi. Tatou malonga. A foi mai. Yeah, on a tatou maya papa kiule foi Samoa fa mole tau tila tu malonga. Yeah, tau foi le papa kiule ale songa ile li kopo le fai ru mor falo le malo amole mole ia te lo sei ready mai ia ai fa saula ka male lunga me open le o le sita tu fa sisilanga le fa te atu te mile nei o le tatou tui vai ave family fundraiser Siva night ia e fai lea i le aso le o tu ina tu lunga aso no September no wingal weekend le aso nei. Yeah, mai leo no le fiafi until 12 midnight. Live music mai le tau le a band featuring DJ Harry. Yeah, lo suma lima tala le fale sapa suma lima drinks PYO. Yeah, ai mai se fo tatu siva Samoa tulanga mua ole pua a. Tulanga lua pusa pisupo. Fa popo ai mai tatu pelo povi masima. Yeah, ai mai se fo fa longa tolo le pusa pisupo. Ja, wana imisi le na vai ngai melepone e vai le weekend le vai aso le la saunei. Tatou malonga foi mai. Fa feilo ai le ataua ma tatou malo lungo program. I say yo upese pese atu mafama tala. Lo matamo fiele mafai na fama tala ua numera tasi foʻi le Pacifica la Samoa la Samoa. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice.
There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Mo le whaongai no le talo for voucher. www.pacific40.com ilo penga te whailangi. O na whiriwhiri no le au nanga i te whia whaongai na e pei o whaatonga, prepaid, bilio le vai, bilio le moli, e mwhawhana utuai le ta avale le ngata whaulea, tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o le whaipuiponga māso whanau, e mawhai fo I ona okai, tau o le whausia ino whale, mautu malau I Samoa. A mai ona whiriwhiri le au nanga I te manao iai, ona o omilea. Ona whiriwhiri lea o le whareoloa ma le nu o lo iai le nei whareoloa, mautinoa, ua sa o le lei le whareoloa ma le nu. Whiriwhiri lea o whai o le talo whagauta I te whia whatawina, mai le tonu se furu fitu se furu se lau tala, e o atu lava I le lima se lau lima se furu tala. Ona whiriwhiri lea o le upu check-out, e whamautu wai lau whatau. Maritua, whatu mo whamau ngai peo lo swafa antoa, I meli po se numero le telefoni, e maiso le tuatusi. Molo ainga I Samoa, manatua, whatu mo le swafa, ma le numero le telefoni. E lua awale mawhona e tongi na ilo whatau. O loo avanoa le online banking mo New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mo so se vainga o le lalangi. A mai aloa, ona submit lea o lau whatau. O le teimi la vai mai ai lau whatau, o le a fiti se wha ai loilo I lo ainga I Samoa, e alai se te autostusia I le telefoni po o le emaili. E wha mautu wai le whatau. Manatua, Pacific Food, ma le talo whavauta. Taimi o le wati lea ua joe lua se fulu ma le tasi minute o na tale o le itulai lima I le tautua whaaua ua le Blue TV ma le porokalame o le Tautai A'e le neivanga o le fiafi. Ia, pe ona ufa iatu whaafeiloa I masani ia I sio uso matua. Ia po le tama matua fo I o le nei ainga. Ia le sua le ataua. Godfather o ia fo I o le whaatama o tamaiti umalama. No winga pe se Santa Claus fo I le. Ya langa o Santa pina o tamaiti e fia ngat kilisi masi. O Godfather o tamaiti e fia I mea le leima mea wha le leima. Mano se fo manuia ni lau sunga le. Se fo manuia lau sunga asiaka kai o programa. Ia whapenga fo I le kafkafaange o so o le whengi o lau swafa. Ia ama se fo le sisila mai mo mai Samoa I whela mo mai ai. Ia whakaro whaku le. Ngā whaftaimo ngā whiwhio whela I le lofo le tua. Ia, ia le ngan leo le tua ne vanga le. Wo vai ia tu o te mo mole wo vai ia so fusi ua piniki. Yo. Ia wa. E ia se mafu anga wa fifi le pini. Wa pi o e ke sa wa ka ma vo ile le tak. E ke ringa o sa ro wa vai fa pele lang. Nga le wo mo le loko maulalo mo le loko malu mo le nga malu. O so le wa fa ia tala kui konga ka le vei. Wa ile fia sa so fia ka. Ia nga. Auro fia ka o ile te fa le uri fo. Ia ka longa va ka me ke vai me la ke pungo ke nga le wo fe ai. E pe ona fai atu le tala foi mai. Ia ele ngata fa fe loa I le sunga le atau po ka fa o tau fia. Ia ai le mama lo fa alo longia. Ia o le malo se tatu fa no po le se me mane ia o le se mo le malo. I longo le tatu por ka la me le Tautai A'e mo le ulu ai taimi. Ia ai o se taimi panga noa ma se ava noa taua ua malu maunu waile nei proklame. Ia ona o le ua mawaile lao lao. O le sunga I le ataua, savea, molitalo, se yuli, peseta, tamalelangi, El Harrington lavea. Ma lore se fua manuia malelangi a mamaha I lau sunga I le whaasara lau I loa. Ia, whatalo whatu I lau sunga I le vai balai, a siata. Ia, whapea foi le suga le ia taua mauna tafutafu. Ia mese foi le fioga le di pule, le fioga I le afatasi, ua tasi ai gafa o le atulu ma Samoa. Whabalo fo le soifo bruia I le whafonga tapua I mai a le pambalu o le atulu, le tafutolu fo I o le vado nofo ma le vatangata o Samoa. Tulanga whalupe wa fo I pa ia ba pambalu wha le malo, pa ia fo I ba pambalu wha le anganu. Ia, ai mawalunga se vi inga o le atua e si e ana au na pa ia I whata fai taulanga I fia. Ta mam tina mātutua ma Samoa o lo whaafunga mai I New Zealand Day, ia, atunu mamao, ai mai se fo le tatu atunu pele lau whanua me le ele o Samoa. Taro whalawa maloni le, so fu manua whaftai mo le awanoa ua. Wala uli ai fo I tatu te nuti mea ma militino whaatasi le nei aso. Ia, o te loa wai le fōru mea lea, le si fwoi mai teimi na tātou nuti mea aima.
ma tātou ngā lulu e whaatasi ei, nei mea o whai ngā pālota tele. Lea sa whātou teia fo e lau suka siata ma le tātou polkalame le dawa I tau o le Tautai A'e. Ia lea o tātou toi whiloa I le anga le lei o le atua, I ia lava le atua I mea uma. A manoa le lei o ia whai o mau tātou. Malo whaavitai le, o se whaamanuianga, se kaimi whao oku sausuki. Kaunga fai pea o lua pelau ma lua suki a pe mana yo o wak fa pe le le mai te tau mai wa te rua mai whakasi ma le atu wo ese aku ia le ori I mai Amerika ia ngo mai ai langa la wo ese aku kama mai wa a misi o leo le a e a fe mai no mai la ma ro fa pinga inga ma ua le te sisi le mai o lea ua tuupea o le CIA le o sisi le mai le mamaru lau telo le tunu ai manatu lau mga kula ko whaangofo pea I arka uso makua I le FBI o fofo pea I ngai le Homeland te mga whai masko I ngā reusa Ioi, le la se ilanga le whako ako e kuaku I aira vaenga se koi kiki la po le ase walanga kau ke e pule mea runga yo tu ua o le Secret Service ia ia ai se taimi a se vivianga le loto savea lau whaongalo suafa savea o no tūlanga I le lua se lua I le lei ataua ia lau whaonga pea le suafa savea ia e malo le soifua maua ma le lange ma au te loa le to tau wha ilo ina le vaenga le ua le vana tu ofisiri mai le to tele ia teo ua nginga iulu ngalu lau wha ma vaenga ma tūlanga foi o le au nanga sai ai nei ia whaafitai foi whaapitoa le Radio Samoa ia aianga tonu a manua o le whaafisiri atu ia i le tūlanga si a mai se saunoga foi ia me se fo se tala ia ua le whaafonga maua le tātou o tunu whaamanu alo whaafitai a siata ia vai atu foi taftafa o le sunga le ata o nei. Ia, mana ia le fasiri wa lua nei vai aso talu o na taulangi ia la ufa mavaenga ia mala ufa to fa le fa pe volele o le tulanga lava la to ia ina o mai fo le taimi wa tawai ona anga I ese ia ma tuua ia le tatou o nanga ma le tautua o te matua fa fitai le tele o nei tausanga, luas fulma le ono tausanga, o tautua I le tātou siu fonga o Samoa, le Radio Samoa, whaafitai fo I le sunga le li whaife au ma le whaletua, Pastor Bonifacio, ma le whaletua Pastor Ane, le pulenga e peo na iaisa le aula, ia ai mai se fo I le au whainga ruenga atoa, ona ua o lava I le taimi ua tatau ai, ia ona tula iese, ma whapena fo I ona mātou whiutanga I ai, ia o nisi fo I fuafuanga walu mamau, mo le anga I luma asiata. Ia ae le whape o sesi lava tulanga, o le malili ienga whaatasi, o fo I le taimi e midoi aile I atau, ia savea la tau, ia vatu le suafa le ataua. Ia o le mea le na ua whai, o le musumusunga le anganga. Ia e whawhitei wa ita, ua le musumusunga le anganga wa utei loa, ua toi tau fau whafonga le ataua nei mea. Ole mea leo le, ke mo ia ke ngofo, o fe aile kure. Ia nanga o enga ka ua fe ai anga ngai, ia nei atu. O ia nga makare u fe ai sau mo ai o. Ia. Ai, mantua voi langa o Donald Trump e fia lava I meo na fusi ua mu voi le. Ne po kau si kaili mai va penale a taua. Ia. O fatolo o vai tunga wa piniki savea. Ia le atua. O tau manatu la wa ai pe wa fito tonu ale aso ila na fa mamalu I tu ai nga fa nau o ia. O le la pe o tau vai atu pe ai o po tamaita fa na tamaita. Ia. Le pe o tau walu ele lo to ina neve. Yo. Ja, weta ua wa siata ia Santa Claus. E to tele fa nau ai tasi altina. Al Santa Claus le. Au tato ia I le vaenga o se whaamanuia ngai lunga o le porkalami.
Ole umina e tautua i le Radio Samoa le ato. Aftai a siata, ia pe o da silafia fo i le tunu, u luas fulu maleono tausanga ua tuana. Ia sa ngalue ai ma au na ai le tau amatamataina o le fo ngā luenga. O ona tua atu. Sa matu ngā lue whaatasi e le awhiv se lau iwa sifunu ma le tolu ina ua whaato a puna whanau i o le ala leo o le siufonga o le Pasifika. Le lima tolu tas. Radio 531 PI. I ona matu ngā solo maila i le na ua maua le frequency o le sunga le whawhiangainga. A Pastor Louis Pon Fasio ma le whaltua. Ia na peni nā ngā i mailo i nā ama tau a mataloa le siufonga o Samoa lava la tuia. Malo whaftai tele lava. Ia, o te role ia taua sa telefoi se taimi o tau ngā lua marasunga sa vea i nai vaenga fo i nungo porukalame ma tūlanga whabena. Ia, o se whaamanuianga telefoi e waia le tātou au nanga fo i ma le tautua. Ia, ona o le awano mo whaiona tātou whaasala lauma ngā lua whaatasi ia. Le atu. Ia se vaenga i te manatua i le sunga ia sa vea. Se ore mo kwa kele o meo ke mankua. Vai ni bene ni. Ya la ko me le. Vai ele o se family service. Ai não vai. La ko me le. Ke mo kwanga sa vea salo oe ma le kaonga mo la fai ma kesto le Radio Samoa. La li. I a ka maka kama i poko vole la kikia ia skamo ka vai. Leo ka ko voio fai mai. Poka maka vai pe fo ringa mai ka wa kes mo la wale ki o nga vai kai. Ia le fo ke mangua sa vea. O ke mangua ka usanga le pa fai ke mangua i ka i mangele. Ia. Na ka kan ko ka pescare ki o. Ia. A ke foi la fa mesa. Vai le kata luile i. La le kata. A mingo le kata. O le Radio Samoa le. O le kamaro wa ra mak. Fa ka se ve ia ke nga me le ki o. Ka pesca ki vi. Ai ta o foi ta newspaper. Ia ma o foi ma newspaper. Ma ke skoi nga gai lenga. Io. Au newspaper o pe o le Herald. O newspaper sa mo ala vale o le Samoa Sports ma talafo. O le tele o le Herald. O le telefone na le. O le sai o le newspaper. Io. O le tula. O se Samoa Herald o gale. Ia. Ngo ka fai ngore. O le Samoa Times. Samoa Times, yeah. Samoa Times. Ia. Tai mina le ile lua kolom foi le sa ile te to lua. Mo le fai le me o le matching. O le Apple na le. Dating Apple na le. O le la o to ai tau no mai o la e o mai le office. Oh. Ai vai la. Le la o vai nga le. Le la o mai o Secret Service. Secret Service. Ese no fomos o. O vai. O lua masani le lua mele o le fa ali lo me. O lua mas se fese lua tala le mele. Le Secret Service lava la tuia. Taipei o le tulanga la ia teitai o malo. So teitai lava se malo e ia lava ana bodyguards na ta o Secret Service e na no fefeo ia fa pede a te leiloa o lo fa a upenga ina. Mai la tu te lo ma po fea le mea o lo ia tangata fo i o lo o tau mawhai e lama tia le soifua o seisi o lua. Ia wala mua o mai ele intelligence le na. Ia. I Samoa la o ile fe nga runga pe ma o junior feo. Ia pe ia o seisi o lo vanga na o le. Tu sala a tatou o la e fatu langa o tatou faiva. Ia. Tu sa o au le o ferua i fafo e whaalongolongo talinga po iaini meo ni o swainga e ono tutupu wharoto i whale. O na o kongeki mai lea. Longo mai ia. Longo e. Longo mo ia. Longo mai lea o whabe mai e o lewa maua ia o connections e iai le malanga le kau hua ku i verse 4. O maloa sau ia o e whaila o le alakai mea o i o KFP. Se longa e tupu se mea. Se longa e pase fana pase pomu. La versa nga toka o me ke. O lola. Me i se roka. Ta me i se lo. Ingora kola. Ai kulo i.
ina ia manino le tunu u le whainga o mātou tiute. Mako ki kau afi. Lono winga na uma me iese ma ua mara Secret Service. Ai Homeland FBI. Ngai kia wa, ingo so re whae elua whae longa. Tu sala o oe a ia ngafa. Tu sa atu pe a whape tau te o i le anga nuu i meo maliu. O leo silangi lea a. O ia le pe uma mea. Ore, fatu le, sa o kau sa o e te. Le sula konga. Kusa o sula konga. Kusa tu li tu sala usu e maliu. O marka kau kinga. Ai kurunga le langi ro makamai. Le mana tua foi la le FBI. Se longa o tupu se fala vela ve vole no lola ia sa ili a fea na fufu mai. E toi o fai tau tali poti ia na vata. E sa ola. Langa na. Ia no ngol cool. E fai e ma mafaki le. E fai langi lo no puk. Fai singi lo no puk. Ani te fela e no te mai no foi. Wa si na mai mo of whatever you fai. Kira pak se up your notebook. O tau si le la feo no te mai vas pipo. E tu ia. Ia, ai ole fa tai le loto malanga. Sa vea ma le te wala va tu mo mola fa fisili. Ua loa tau sanga o lo wanga va ma lo to mai fa tu sitala fa sala lau. Ole a se tu langa fainga ta o le anga ruenga mo. Ma fo ngai ava no I tau tele your issues. Tatu tala no yo tato favor. What's the hardest part o le nenga ruenga I lo si la fia? Ole fetena inga o lo mafau fau ono tato so tanga fale ainga fale tangata. Ai mana tua foi le nenga luenga. E te mana tuai pe te tūsia se tala e winga se tangata te lua ainga po le ase pe te whaia fau se whaasa launga e winga. Ai te tau foi lava o na tātou tilo i le pāleni o me whai. O tala whea aveai. Tasi le tātou langa whaingata. Ai le whaingata tili. O le tāu o le ngaruenga. O le malama le lei tulafono. A le awa wawai atu nei. O le a talepe mai le National i le tātou PSA po le Broadcasting Standard Authority. O pe o I sa li o ai i le tulafono Broadcasting Standard Authority i le Principle and Codes of Ethics whapena fo I tulafono e lima teita I nai i tātou. O lona winga la le pea whai avesea le tulafono lea. Ua pule lolo tangata. Ua tanga na pāla lau vale I lunga le ea ma whai tu ai ngā ngana ese ai o te manatu a suia se whai ngā malo e tau on toi au maila tulafono e whai mata I ala ia I tātou. Ma lo whaftai, le a taua, le a se vaenga whainga tāu, le a ngā luenga whaatu si tala whaasala lau I lou soifuanga wha. Ia, onga ola ko ia kemi kere ra kuskala mo me point view, opinions, mo me whapenga whaparangi ma le I le sa I kero kemi. Ai, e le se whainga me ngā whai au ia, wa ngai mka upu kaurikio, waranga e whaifo issues me whapenga, ia se kemi sa oisa vea. Ka ke whai e whai o wo a inga. E a oranga, pe a mele kai whai kemi, ia le leila leo ka ukare ko fa ka foi menga ya ke minga ya pe ya a sa se me vole le ala be mai se si vole le ka ke close ya ya wo ka foi kanga foi se manga ma lo fa ma na yer va nga u sa no inga ole tu foi nga tale ole to inga nga ru nga uma e nga wo to e sa une to li poti se tala po se new se winga se tangata tate e pele le loto e so kanga e a inga a wa fia I le tulafono ma vaenga e te tau ai ona whaai loa lau tele le atunu. O se vaenga fo ina ia te auia malo fo I au ai nei tu ai ngā ruenga whapene. E ore upo moni le a tau au tele lopo o fiangi au whilengi wo lusi karu ngo whai meni. Ele se ai. E ai lava ia le awala e mwhai ona tātou tala noa tusa lava pe o tangata e la lata mai I tātou. Ai ia le ngana e mwhai ona tātou whaangaina I loa I fwoi masilafia. E le whape ua whapito manu I a tasi pe ua e tau ave seisi tu ai wha savali seisi tu. E te loa lava
sa ili le ngana e whapaleni ai ma whaamaliaina I tualua. Eo noa ai ma lau whaina. Ai, e mo fale ata, wa e a whaina, ona ua whaleo, ia se tala e winga. Tu sa pele le anga, ala o le ngona level na. So, it is the greatest conflict of interest. Fo le whetena ingo mawhauwhaunga I le vai. Ma lo whaptai, le a taua, whiangi au oe, wherengi mangi kanga ka woma mai ua makua alusi, talo mai fo iale, le nei taimi I whaasala launga. E rei keringi au o ngarusi wanga, kai mire anga o miliu o se ma li tapipi. O ngango renga ro ke le se so kanga mangi me hoi le mo moko se akua. Whenga kai, ia o kai mire anga o le saiti, o closer kula epa. E closer, o masaro ko ki kia onga masingo ka mwhaile se saiti a vese a umale. E ai peo la alu lo mawhau ko inga. Ia ngā hoi kaimira hoi kaka kongo ka ika I le whape ngā sero ma whawhau. Ai ngā wha maangi anga lo. Ia whainga kai o mokunga. Ngā moko o resi. Ai le ngā karainga. Wa e lama wa whainga ngai kaimira le. I kaimira kula I whainga malo. Ia ngā ai ke sira fia. Wa mokua lea a ka di liwa e, ka ke di liwa e. E le whapera ka ke di liwa e, ngō whapeo ka whi kai e. Ka ke di liu ye yor fa sa ongo se me mas fa mar mango se me ngai mamla masamo o le kufa ka fo langa ma lo fa tai o le vaenga o tatu o nei a le tau ma savea ma na ye fo le o mo se ava no tau te o le tali e stai me te o join mai mo le fonga ya vui e lo o tatu fa so la lilo o le a sau mai tau savea ile matua sui anto atmosphere o Samoa maona tangata Kalu ai lava ngai mea o re kau mafai e whailo aku e mafai o ngaku se si vahenga wha upwhai. Walanga tulo ta dia ia le vao la auli ma tui la epa. But I think o le mele leo tupu mai nei vahenga wha pene. O le mafai lava o ngā kalia inga. E mafai o ngā suia se whai ngā malo. Mwhai na whaso mai, lua whaso mai a mai a savea. I soufina ngana wa kele mau kausanga ngisi whainga pāki ma ngisi pālota Samoa. Na ore tau kausui fola la whaia inga le itapipi umai ai le ai. Kausui ele ai. Sia mai soufina ngana. Malo, whaftak, mata mea atu I le mata upu le a wai. Walau sila fia le atu nuu, I ai mse fulau sunga si atu walonta ngā lue, whapea fo I le sunga le atua. Tele tau sanga o tātou. Sting mo mole le fua. Wa tāua whai mai ai I tātou I lalo se whaamalu e tas. Tātou te whasoa I le mata upulea. Ona o le HRPP e le ICC malo nei tu atu. Maluma mai. E peo le tūlai mai le whaatutua I le atua Samoa o tas. O le malo fo I lea sa tātou la lango uma I ai. Sa le ai se tu e ngai a whai e ngai sa iai sto ino tupua ia manai whaipule la iti. Ai o le umi o le CA ai o tu le epa man HRPP le fast full mon tupu tausanga. O le mea sili ona te ena ona o le whate ia. It was a big surprise o le whate ia le nā. Then whai lo le upulena na ona te ia o solo tu le me. Awa e lei tali tonuina o le a iai se mea whapea e tūlai mai. O lona wingo lau tala, sa iele tali tonunga, e iele whaavavau o le vaenga whapawhaina. There were no alternatives and any other political party that will oppose them in the future. Ai, o le tāua o le tātou ngā wenga lena whaidei. Ina wa tātou tali tonu maloto whaatasi tātou te au whaatasi lona winga strategically. O le whaatula ngana lea na whaile tātou ngāluenga. O le momoli ina o le sāwali ina ua tātou whaalongo ua tūlai se taitai ma savali ese. O na tūlai fo lea o leisi taitai ma savali ese. E o lava le fionga I le sao whaapito. O le talamoni ale nā pē tilo nei le analysis o le mea atoa lava. Ai e pei o tātou le na o lomo moli le sāwali I aululu fale I loto mā nganga o tangata. E sui le lato mentality and the mindset. So, e tāua tele la ngā ruenga, a wai tele tangata e mawhai o nā avea e ata mamai, mapopoto, e iloa whai la unga, mabea o mawhapena, ai ale iloa ki liva le fe au, ma le sāvali, ma le tō whamanino le malo.
Lātou te le taliaina, mai lātou te le furitua fo I le HRPP. Tauana. Lea tau ho. O ke whāroa inga le ngalo sa vea. A kako kirkilo nge le kaimilenga whai ngā paro. Ka whawhiku fo isu ia le. Whawhiku su impossible. It's impossible. Ole mea o kupu. E le I ka penga ia kule epa mo suinga. O longa ia mangaku it's just a normal thing. Po le ngā whai paro ka koe me koe whawau le mea. E le I ka penga swing kusi, e le I ka penga ngangangi mea, e le I ka penga vesingi mea computer, e le I ka penga se mea kasi. Ala ko mai nganga kupura ko me afeme ka faro ya le ka me oro nga mo kusul malo la pisi me penga wa ka kope solo me wa fo le lo faila wa fo ile saungi ile saungi fa inga ya mai le yese ka ko ngunga fa inga pa kilo la fa fi kuma le mal menen kupungi so I think o nga le wa sui mai ele nganga angare ke le me nga le mar ka mire ka ke le pisa ya o mar ka mire pisa va fo ele le nganga me so falling mai adato fai ele to ainga scenario fo ele wa ke ile ka ko ainga ile afe ko malo ali ka penga ala io lai lunga ka ingamu ele ia wa ma ka ko fatu tu usisi ala ku so langa ka koiloa e o mai malo ala ma fo ilele si ka mai le ho mai le ho ai o te ile a fa fo se ia tu yo se va tu sanga le na fo le fingo fi they were caught by surprise on uamasani o la attitude le uamasani ile malo victorious throughout the years during general elections. So the preparation became nothing to them. Ele ai se tu ta pena a mea noa uma mea na ile mafofau. Ia o me la na tu wa mantua fo ile na vatau. Tautala nga luenga. O le na vatau na le vaenga le o le vatele na PCI. Pete yana le tula I la uli o mafofau nga fo ina ia o ile tunu. La sa fa fa ila wori I o la to office ala ya fulele ai fula uli mo le vai nga yes wa ya wa malu manongi o fina ngalo mo le to fa le to no ile to malo mo le to malo afa pe fo la fa se tala fa pe o me fo me ya o me campaign fo le o me na te tau no fa o le mo fa tato wo I to malo tato wo I no mafio anga tato wo I fa le sa Yo, tatou lo lotu ma watu le fai au. O le mele e te tau ona tapena ia lau e kalesia. Ia pe o le mea o le ala na la yo le te le se seng lua o me nei. O anava tau. Mali. O anava tau ma manifesto e te tau ona tapena le lei mo le manuia o tangata lau tele. Ai e tanga I nei masila le fai ngā paloto le lua fe lua sifol ma le tasi. Sa tele atu le taibi. Ma la tala lava le. Tele anga va au tu le epa, tele le tomai, tele le ia mea le lei sa fai. Ai na wala tu fa ata mala, wa le ave le fa mua. Wa tele le taibi alu, I le fa ale anga ina, personal vendetta and attacks against lauli. Ai la ititi le taimi, e fa alu, e fa alawi lo ai, ia la tu anava tau. Ia se sila la le kola. O mai fo le nava I tau. Wala titi le taimi e whaalu le kola ma wha manino le lei ia le nā mea se manue manui ai. Ai o le tele lavo le taimi, I think 90% was spent on blaming lauli, whaaleanga, trash lauli, taimi uma. Ia, nā, the end result na rautou sila le iai. Wa pālota tangata I le tā ua o le anava tau o le fast. Ai wala whātuatua na ai le tau whaaleanga o tangata I le sunga lauli al mari atoa. La tatou toi o mai mai le afia fila nei. Se tatou toi va ilina le tangata marana leadership. Na lila. O vaenga e te lua finangalo le tau masavea. E tu matila ai le taitai ma le taitai. La tatou o tulau. A tatou o I tangata na tau mafai la tau te whaato ila loina le HRPP. E le tau mawhainga le koe saunga lenga malosi mai ai loa o soi fualawe to filau masa wai lavai. O le fionga tu ia tua, le tau natia, le tau mawhai mai o le SNDP.
o le mako fai pule a siata sale moa va ai o se tangata fo ina matua ta mai lo ia e o ia tu le pana declare tu le pana ta mai o le lo ia le ai tu lang e le manuia o le afionga fo i le o lo suiau tu lo la Samoa o le afionga ma mero pati tau mo fai tu fo i ma mero pati e le ai lava ia e le to na malaina le afionga fe mata por salue fa po le lua. Yeah, and the list goes on. Va la sita fito to manga. Na tau mo fai lava pe ia fo iole. But la auli game. Ia ma amata loa fo i siana tau mo fai nga o kau mo fai nga pe o masanga i fo ile sia tu lo na tamali wo. La le se nga le atua ma savea. O nei fo i tamali i maula tu taimi ai ua fully ai la auli fully le monga. Ali le. Ya, ama ia le tofa. O la ua vai bo leva laga a o talavau mo le titi sa o tau muli le matu ta ma a o yai le tau ave le swafa pale a sina. O le tulafa le fai upu o le fiu anga o salu o fata o le ise e le swafa bulitalo. O ia le sa fai upu wa le vanu no fo o tamali i longa nei o le matu tu malo. O le fionga le tanga loa, ma le sang poltele. Sa umurumuri ai la i le whainga o le campaign le ina ia toi fo i mai ia le tofi o le tu malo ano a maa lua i salua fata. Wa leva tele o na se e ai ia le fionga le whaasina ia le ota le tu au ale le ulua i ali. O le whainga la le na o le campaign na la iona toi na whaia ina ma lolo ai ia le fionga le whaasina ia le ota ai fo i mai loa pale ai ia le fionga e tanga loa, sale tuala Kerslake. O i nasa o tilo ai i le tūlanga o le tā ua tele o le momoli ina o mea nei o sāpati. Ai a taunu umai loa le mata upu lea o le leadership. Lauli is very observant and he's a very good observer. I le va ai, mai tau, ma ua leva fo'i na i titi matalavou o mata i tu a inga qualities o teitai nei. So ua leva fo'i la na sila la auli i le teitai inga atu le epa a o talavou ba nga i luma Ia pea le upule na. Sa mata ma vava ai ma mai tau. Ia o i nā funa tapena mai ai ia lona fo'i tulanga whateita. Se ia o lava ina manatu o le atula i ese. He's had enough. Wa vava ai, tele me le leina whai, ai ina wa umilo fo i le taimi o iai i tutonu ma se e le li o lea. Wa mata fo ina mai tau e la uli. Wa mata na se e ese mai lea na vatau sa i le HRPP. Langa o tātou uma mo tātou matua sa tātou la langa uma e. O le tātou whaika malo lea. Ai ina wa mata na va ili ma ioa mai e la uli. Ma le fo i lana tātou tilo lava i mea sa tutupu. E to i titi ata ngata na manuia ai. O i la tau ia na li poina tu le epa malana whainga malo le telo tausanga. And the rest suffered. Ma o tatonu o inan ta pena ai ia le ato pona a le fionga le li palimia. Ma tu la iloa malona talitonunga. Whata ua le mea lela o whai atu e nea siata ma le atau o tangata. Le mata upu le pe ila o le anava ma le alanga upu wha mauri. Te mea nui e te au. E te au. E tangata. Le are me silo na tāua le soifuanga nei, ma loutou whaasino manga i le li o le o tangata. O tangata. A sila fo i le taimi fo i leo le French Revolution. We the people, by the people, for the people. O mātou nei o le mālo tangata na mātou whaia mō tangata, mātou suia mō tangata. Le ala le nā e tā ua i tele, o le leadership ma le teita ingas tangata, whata ua tangata. Ai, a le ala uto e tata ia o ea siata ma le ataua i tua le teimi na urua i tau nuu mai eila au li tāpolo kalame. O le tāpolo kalame mua le nā. Ina ua le mwhaion toi talia ina la au li i le 2AP ma le TV Tasi a Samoa. Whatonunga o mātu le epa. Langa la walu la au le whaangale media i o.
mo mori ai lana savat taimi la le na apa mai lola auli wa matua ve vela le tano ava ile taimi le ale ta fotuanga na ave le fionga le li palmia ena matua talia ina le fionga le li palmia no foi atuai le te manatua siata yes lau sunga lauli on mali atoa a apa mai i tangata sa bolo o lala mapapa au fafo o i o lo iai le poutu malosi ma le malosi anga leo Samoa o fafo mali ia e amana ia tangata ia e lofa i tangata ma whaataua ma whaaloalo i tangata na wa aile iai le lofa ngio oe o le ata ina fo i langona o tangata ele i se le namea a apa mai lo mala auli fafo i tangata o idei au kilani le urua i lo foanga na whaatuina i loa le ainga mua lava o le whaatuatua i le atua Samoa Tasi o la lava tati to olua e se ai se ele ainga whaatu Wellington ka le state no foanga uma and the rest was history yo whaaloalo alofo i tangata a apa i tangata amana ia tangata and that's one of the most critical quality of a leader malo whaftai le tofa le ataua okay yo umala vai me o sa mo isa le vea ole la mai kau mai aku le palango fai posile vango mafuka mali lo o ska ka mai kele mai e ave mo lo fa ku kuanga fo dele i anga fo fa kuanga malanga sa nganga me fa penga ma kaulia pe a o fa por ki la va ku le pa mai ko inga mai si ka ko palmi fo ya to fila ai wa rokura ku le pa male anga va ale ya i lo langa o inga le la le nga penga kwa sile nga manga ye ngo fo inga ku le pa fa la ve fa nga se mo fa nga se ai aka ko ki kirnga ya ku le pa o le marosi o langa ka inga ko nga ka fo le e rule with the iron rod ele lo fa ai a fo ya nga sa ngo ya ku le pa fa me fa ya me mga oi aka ki kirnga ya fie was more like a person for fa maru fa maru le fa i longa ku fa kama ainga ya me foi on kuranga ya o yor ka mai ka me fa penga pe na dire pe ya se fa alo vole le pe ya se ke funga la au vole ka yor ke funga la na dire pe fa nga lue e lua upo ke o ke venga ya laudi me mo o ka ku e ka ku mai kai mila vole ke ki sa mo muri long kama o mai kai mila nga ya kulepa ke ngo o lo manga ku sa ka fa kulepa e brown la uli e fa palmia ila wanga ka konga la nga fa fo sile vango mafuka ya la uli la mo fa longo kala fo nga pe ma ko feo ya ese fo ile close la uli ma kulepa mo ka kia ingo wa ku mai ya la uli fo gele ma I think ole ron ko finga mo la vole whip le whip o ngango ma fo fo o la kango ngi kule pa te le se fa ta penanga e ke ka penga ya la uli wale lo mga ilu kai ia o mo le whip a mai sui fonga fetalai sui fonga kalai minska a pela o ngai me ia kupu mai ka fonga kalai ia la o ka ngako inga ia treat ia la uli o le si minska fo le makauria o le fonga kalai o le vai le si kolu nga o ka fa kolu a la treat ko inga treat fa minska treat fo le fa longo mai ai o ngai fa longo ska e pela ese la ma finga ngalo la mai ai o le me sitting ka o ngo vai ngele se singa ke le la vola uri mo kulepa nga ikule epa fo nga ngai meo me kele ngalo kele o ala ke le se singa ke le la mo lauri len ka usavea nga ila uri kangaka ma na ia le lua fa to fala inga o le taua i o le tatou faʻasoa lenei le anga e toe mati ai le ia fina ngalo la fafonga mai la tunu ai me se asa mo ai tatou ainga o lo la lango le malo ai me se foi o swinga o le vaenga le wa tau sau no ai le ataua le la to ya la to ile fa fsili so lo fina ngalo o le mea le ai avatu le taimile nei le tau alanga ai le HRPP la o mako mea yang fai o mea u mai ai o mako mea nga fai e ai se feso saninga o le tu ainga fa matalanga po le moa fetalainga ile lumana i manuia o tangata ai se feso saninga ale tu ainga moa fetalainga
e koe mangu malo inga ai se isi paia inga i toi o mai ai. Pe a whaape o lea. Lunga o le vala o le whaafesili. E ola ia ka koulea mea o lou whai o le campaign tau whaaleanga. E ola ia Samoa le to inga mea. Sia minga kofa. Malo, whaatai a sia ta tau tele fasili ia wa e saunua iai. O le mea mua. Pe tau mea na whai mua. O matou mea na whai i e tau tele. Mō le nā vai taimi. O le taimi le nei, we move with changes of time. Wana fo la no le anga mea ia no tau whaia. E o ma le taimi le nei wa le lei. Le anga wa umi tau sanga o tau se e iai. Ai le wha wina le wha leina. Lua upu. O le upu mua. E le isa o tau fuafuanga lualu mamao. No vision. Lua. E le isa o tau renovation plan. Tolu. E le isa o tau maintenance plan. La le dao le leanga o telo mea ia pēr whaita tilo physical evidence o fale o awala o isi atina e mo mea whapena. O mea ia sa te tau o na maintain, renovate over the years. So aila ula ngai mea nei. E lei asisi tu o tau sa o tau se e le fast food tau sanga no ua mai o na whaatino e kon kalate wo ese a o tati atu ia tu tau. Ia ola ia le renovate ma maintenance fai le maintenance in ia man wia ma umi le ola o mene e o lava yafi o le fale mai o le fale fono a wala no fuang te tele o le si lava nga ta ua le na e tu fsidi le ile ta inga le o lo ia nei e vol tau fa le nga i me o kel e ta ua tele le focus i lunga o Anavamoana. E le tā ua le whaaleanga ina o le tangata. Tā ua le whaamal malama i tangata o le tā ua le Anavamoana e manui ai tangata. So, o porkiki ia nā masani o leo masani i Samoa. E tele le teimi e whaalu le whaaleanga i personal vendetta against a candidate or a person like Lauli. Ai le titi le teimi e whaalu le Anavamoana. Alo whaftai, le ato. I loo mangako le whaafonga fo Samoa ma loa awhianga fo ima loa sunga. E le se mea nga whai le JPP o mea nga whai le whai ngā malo. E le se mea nga whai le JPP. You mean government of the day? Yeah, nga whai le malo. A whapea e kusa lava pe le JPP po sisi whai ngā malo. Loki whai ngā mea ia. O wheba koi kupe. O kupe lava e kasi e baku e whangange e la fonga me whapenga. Kupe lava e kasi e baku i whafo. Paule se senga. O le awala e whaakingo e malo le mea. Ok, e kinga kere o karinga a whalang sofa mai. O menang whai le JPP. E leise menang whai le JPP. Le ukula e mengele fast. E leise menang whai le fast. O menang whai le whai ngā malo. El malo. Whai le whai ngā malo. Wafo e le kupe e fast. E le kupe le JPP. E le kupe e fast mo le tui. E la kele whai a mea. So e ke au la ese whaapunga le whapeo mea whai le JPP. O mea ngā whai e le whai ngā malo. Ko sa ngā o la tau o ni teu mea ma le tausi mea. Kausi mea. Ma whaatino ina i arualu i luma. Ia mole manuia lava ia o tangata lau te. A wā wha koe kusa pe se minority government ngā kaimi. E whai ale minority government mea lawa e kasi e lau ke whai. Dase mea ta po i kongu o e whai a mei. So o le vaenga la e tau te wha ma mafa. O ai le kai malanga vaenga, malanga whainga malo, best look after me ia. Mo le lumanga i manguia o tangata. Ia e fua, iwe. Tau tele le vaenga le na. O maria man tua foi la. O le malo ia na o na ia faʻasoa ina le ma au o tangata. Ma la tau whaatino ina ngā ruenga. Ia ma le infrastructure e serve ai le purpose o needs ma mana onga o tangata. Ai leo se mea na whaia se vaenga whaupwhai. Na whaia le whainga malo ato, le whainga malo tangata, ua tū lai mai lea taimi ma lea taimi. Ai le taimi e silsila ai ma vava ai tangata, ua i ai le suinga, ua le suinga e se tūlanga le lei, ai whauringa mai ua solo muli. Ia o i nā lo la e tū lai e loa ma whatau te e loa ma tangata, ma sui o la tau ma whau. Alu atu lo ma oele ma lau sa vali tā ua le i tangata, o i nā e sui ai malo. O le whaatawaina o tangata i whafo, diaspora, ia,
tama whanau a Samoa. O le le whaatau a tele ma se ngā ruenga mā losi o le toe a apa mai walanga i moni lau sau noanga sa vea. A o tātou o lua i le tāno ava. Ia, o i le na urua i a fio mai ei le fio ngā le lau le mare to. Ia o te mantua te mfo i le tate faʻasoa te whamai. O lo kei runga le wha. So waru i sa vai. Ina o toi whiau mai ele a. Na o toi wha fo i a le whailang whainga pālo. Kamatulanga waru e se male a. Ia o te mantua te mili nā. Koe kia ka huru wha au so. Ia koe konge kia kurola i ala. Ai o le vesili. O se wha lilo peise tupua nā tia le a sa le i maua tele na inisi o taita ina tau mafai. E whaato i lalo le malo si anga o le HRPP na fui taimi. A o le ala na mate ia le leie le sunga la au le mali e toa. E ala fo itu a lalo na avatum. Ina ia sau e au whanga wha matua moa i lana toloa i tulou. Ofo atu. Tam whanau a sa moa so se kangaka. Ma whaata waina walango le temi tonu le. O le wata au tātou o le au tata. Tulou. E le nama le... O le a le whaata ua o tangata i whafo. I le mele na tupu na ua sui mai ei malwhainga malo. A matatu i te au, e tā ua tele, le whaatau ina o tangata mai, o le mea nana o wa uina mai lo utama, i le teimi o whainga pānota, ma le mea lena whai o i le itu malo le ano ama alua o talavou, ma wawa ai le toina na. People are very important. E te apaloa, a maise la le international diaspora o Samoa o lo alala ma papa au ia tunu i whafu. Po o a ngā ruenga whai Samoa, o a la fonga e ao i Samoa. E le tai o na tutusa, ma tupe lafo atu, e o tātou tangata lo a lala ma papa au i whafo. Lea lai o na apa i eile malo, e sosoana i aila na budget support i le tala whaatau le tupe, tausanga uma. Ia le wawaina i eile, ono sa lau, fitu sa lau, valu sa lau miliona, i le tausanga. E le tai maua se 5 miliona i le tausanga. Pe a tau au whai mao a toa taxes a tangata i ngā lui tono Samoa. Ai ina ua a nginga lor whawhatala i le whaafonga le tunu ma le sila mai moa Samoa i upuna la lafu. O Samoa e tata, tangata i whafu e le idi lumanai. E ngā ui o le a umamea. Ua, the people took it to heart. Ia, nei lore le lauli. Mawhatianga o loto o tangata. Ia na whiua, ina ua whai le tala lea ma lafo tala lea le tula epa, na au matua whaanono ai. O tātou tupe i e lafo atu. E leise mea le malo e maua mai ai. E manuia ia tau ai ngā awakua, e whai alasua kupe al ko ai ngā malau ko inga malau lo makua na umaile i. Manuia ai lo ai. Ai le i wha amala malamaina. Peisa mea lea sa whaapongi sa, ile whaafonga lea tunu malona mamlama. O le tā hua tele o le tupe a lafo atu e oe i o mātua. E alu mua i le foreign exchange rate o na tā ufu i leo le tupe i whewhataua inga i o le value o le tupe. Me whasuia inga. O na ta oto le i le teo ngā tupe a Samoa ta o le foreign reserve i nei. Ai alu le tupe le nā o oma na whaali liu i Samoa. Ele ai e le tau a inga tupe. Tu lau whaafunga le tupe. E alu le whalo aloa Frankie e o i o le Bluebird lumber, e o le Maketi. Oka le me whaasoa i le tupe. O le tupe le nā e ta vio, ma li poia ia le tabau a inga whaaloto i whale o Samoa. O le manuia na o Samoa. A o ina leini tātou suau, leini si o tātou o loa, mo ofiso whaatoanga ma me whai le atunu. Masini ma mea whapena. Ona a apa lo le o Samoa. I lana teo ngā tupe le i whafo e tau le Foreign Reserve. E whai ai whaataunga ma whasosoani le atunu. Ia peo le talanoa tulina le tā ua tele o tangata. Ia tau. Kau kia a ka ko nge i le kupera e maua la pesa mo la ko ia. Nga al bar se lau milion ka kausanga le fai faso al malo. E fier kupera la ku fa fo ya ka ko. 1.3 billion. Wa bala le senga kilenga. Ka ko kikiro la ile i sosangi ba ku malo. O me le ngo fo sa mo ia fa. E umange. O ko ki le kalo nge le par mia fo nge le kupe fo le ngo mo ko le kausanga le 5 milion ga le kilo ye. Ele kai mo sa mo nga ko nga kupe. O fa ka wa inga la nga ka ko le ngo fo fa fo. O le venga ka ma ai nga ko ngo sa mo. Inga ye ka milo sa mo le ka ma ai nga le nga mia. A ka ki fo la ile. Ne fo ka ngo ye sa ve fo le ka u ka ko ngi fa fo.
o ke mangkuanga lava le saunga olo mai Samoa. Nga saula ile ka sanga mai ama o mai tia ma fa o pokala mai ti. E fia manga o e fa se paki. E fa se paki. Ya ngo fisile ya olo. O la le fa mo paki. Ya fa mai. O paki e fa ise kuanga. O la ko keren ke mai. Te mo asko valu pe ko iva. Longo winga o le eima olo. E le mafai nga maua se ko se malo. I kankala Samoa. Ele mo kankala Samoa. Ai ilesi Wa singa ku ngai ya. Wa se ku ngai le mo le valu le. E mo wa la fa mo kankala Samoa. Ia. Ah. Ia. O nga ro lo le me o mako kamfa la nga il me le ai kupuro me le ya la. O le ra ke man kwanga le ya. Kupuro me le ya la. Saulo olo bilima ke ofa mai. Vai ko wa fika la nga le se nga ave o le SNTP. Fa me ile la fa paki. O fa ola. De la ka ko speedinga le. Isa ko speedinga le si va enga. No, ma ya ka wa. O le si me va enga le la. O va ola la e manga ala mi milo le Africa wa ka mi ngala mo kam fa e fa le Samoa first. Ia. Ia fa va ku nga ma Samoa first. Ia alu le a mafeka ulo mala udi lunga ili. O fa ko la udi. Sa ko lunch ma yungi le fa ka ya ku ya sapo. Ia. La le mo ko. Fa mai ya la udi. Mai o me o ko nga fa. La lo la udi fa le se sa ji a. Pai o me o ko nga fa. Lo fa ko nga o ko. Ali ai se ko fa pule ko. Mai mo ko kai. Mai ale se ko fa pule ko mo ko. Mai mo ko kai. O ngo folo markala nga la udi. Ia. Ma lo si alu vale le la fa ingi. Ma si alu vale. Yo sa uloa o ki me kunga. E o ki. sponsor. Não kako faço e me vale. E ka. E va Sofia. Ole, ole me la ke fa koi. O fa koi. Ole mi longo la Afrika la le. Pa mai ol. Se fa mo le mai la Afrika la nga mo ke o malauri ma la kingu mo ke fa ia le road show fo ni. Le road show fo le wa me nga la fa di bi o e sai ti. O fa olo. Ola me mo nga se nga Afrika la. Fa mai ya fa fia. Ola si me. O fa ke nga Afrika la. Ka ko ora ku. Le fa kwara kala. Mali ko ora ku. Fa fenga ko ora ku. O fa ka ko si le ka ko fa si me fo di check ko bai. Pe ma ka ngo lango era ku ko me nga la fa. Ya, ola so nga ngo fa nga le page le yenge. The Fast Supporters Group worldwide. Ia. Po aranga. Kasi vai aso fi ku Afrika ka ko. E mana i. Alu, se fulu afe, suli mafe. Ia fa mai loa ia lau. Ai, deila, kako olola inga. Fa mai loa ka. Alu lao e vai ngusi fa o ko vai. E le isa o me fa ia me. Pa wala me ia le wa bakule la ikia. Le langa ku porome, e ara ngo fa ia. O fa forenga suyer fa ngamaro. Na li. Ele suyer sa mo fa ngamaro. O fa forenga suyer fa ngamaro. Ole vaenga e fa mauni e lo fina ngalo. Ele ngata ilea. Ole mafua anga foi malisi vaenga na furi sa i fina ngalo a inga Samoa. Le anga ole fa mo ore ivi ku or kausinga a inga o fafo. E o I na pine fa mawai le antaua no utari tonu wai. Ele ngi manguia a inga nga maua ku pa inga le HPP. No le tu. Nga usi ka ia ma whaalongo ka ngaka o ainga I Samoa. Ina ua ungangia ko la ko ainga I fafo. Ma fua I sea. O whaalave o kupe ka I Samoa ia so uma. Ele ongi, ale whako akalangi ka I se lauli masfuru. Back to school. Ale ua si I pengisionga. Whawhe kai alo a kongu ua kaule ko e saule vili lenga vili mai ngai ko inga mangai oro matua I lato whanau. So uma ele lavar ngai se lauli masfuru ele lavar ngai se lau mongkupu mai antonu la ua vasai ua faisinga mangava makauko mangava ia ngai kanga kai fafo ai sea leanga o I tonu lena matou nga ia kuai e suir fainga malo inga ia lima se lau kara whaalua pension ngar fikus furu ngai lunga Monio. Kolu se lau pension ngale ua iai
back to school se lauli mas fulu fa popo le ainga poko ko kele le nga pisa mai ya pe ko inga ya filiva ai lima fe mon kupulang kupi ai isi nga kala ka isfulu afe o a ai fa mang yang ore va ale ale tu lo ore eskengi matulanga uma ai langa mangua mai le na manino sa no nga la ule mali to e ser fa ko fara inga fia me marang ka inga sa fai e nga ore se fulu pasenge ore kupe e aru ikua a ore iwa se fulu pasenge ore kupi e alu le malo inisi o fuafuanga e fa e aware upuale au mai e fa le le ai aki nga e wa o la u fa le kongu kuai sa faka fa le kongu nga kai o si umu tulo o le winga ya lena te fai atu fa afetai tele a walanga e tupu le fa tuatua le tatou nga ruenga kaulongolongo sa fai e le fa pe o aru se si matau vivi ingi kulanga lea a o le nga ruenga na tatou lima fatasi o le matou fai fa salalau longo puyeri o lo tau tiu te fa lango longo ko ainga i Samoa a me venga le te masavia ia o ma ko fu ainga ia e fai aku e sawar kali mua e palo ka mua e ka fa ko fa mai ma fu ua uru tino le manatu e le mafainga tifiti le HRPP ia te fai atu fa pe mai ia e se kia ia karusia ia e mafainga fai vai pa ua le tala na te fai atu o ifo inga fai fa mole e mo mia ko e kisi aua ko ke popole o a uma tu langa mau ke feso ngia e o ko pasese ko ke o road show i salolonga e o to pasese to te o i fema le la feso ngia ai alo lo fo mai o e pa loka se ia vai i pale mia le na ta u tele ina ua fatuina a inga inei ile amana io tangata vai lo lofi mai ase sila la le temile nei a inga tuiti la le tols fulu a inga ole fatutu le tu Samoa o Tasi ile la langi ato ai le se a inga i lalo ane ole lima afi e fai tau ono fa solo lo la lafo la na tatou i lo le ina o tatou faʻasoa ma le fiona le liparbia a fai a nga i latou road show ma latou faalawi loa i nuu mafioaga mai tumalo ona o le tu ma le aga i fanua a le tatou atunuu o le tali faaloalo o le tali malo e le mafai foʻi la ona malaga laʻuli ma lana vaega faapufai e o e faatē fatafata avatu le faafofoga le atunuu e tali malo i le ava o le feiloaʻiga i le avausu o le itumalo o le faaloalo aumāi avatu o le mea lenā lena tāua i tele e o a loo i ai se leni o latou taga e mafai ai ona faatino le alofa lenā i o tatou tagata mai tumalo ia o le faigofia foʻi lenā o le galuega ina ua faamaopopo aiga ia na ona talo o le tatou aiga nei o le tatou suʻagatupe o le alofa i le tatou vaega faapufai ua taape i le atunuu mai tumalo uma Samoa i le tupe ma faigofia e ona faatino galuega i Samoa malo faafetai le tatou faʻasoa ia ona o le alofa i tatou company lagolago sua tatou ona malologa a maeʻa toe faaualu tatou faʻasoa ne vaga o le fefi So fo manuia malangi ma. O lo ingo o matai'a leo Tasi nau mea tau whao. O a'ua lawyer Samoa i nei le mata officer o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata o āwhaina mai ta avale, whale whengaluenga ma superannuation claims. O le manulauti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani i tangata uma o le Pasifika. Ai se a wae tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mea se fisoasoani, wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia e le ofitu, tolu iwa lua wha iwa lima whawha. Fatu sau pese Segamalie Fia gana Ese le matagofie Agi mai fisaga Tatava mai oata Le pua Samoa
Talofa lava, and welcome to Anavamoana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, Anavamoana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Anavamoana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. Te mara watile to lua su minuto ntalo le itulau no. Ya a o maua lea vanoa e faʻasoa. Ya ma le sunga ia savea le ataua Al Harrington levea. Ya pole fionga ia pista lo tama le langi. Ya ngata ile sunga ia le ataua manufui ia ile tatou programe ne vanga le fiafi. Fia failo atu. Ya ole voua to ai tonu o mai le sa o le fionga ia vui to longare. Ya wa fo itapa autosio sa tuala malo va suanga. Ya a ole to ina. Ya le ualen mai malisi lo keki kele lea tamale lena te vea mo vatau 747 no le ya fatalo fatu aircraft carrier amalo atu ya la ufionga voi asina mua ya po la ufionga tia ya o le fionga de fasina tole afoa pale mai lo sa fo la lungo le sum le nei vanga o le fiafi ya o forofam fa felo ya tulo tu sa se tolu ya ile suolau sunga ile te tai o tatou nanga ma le tautua o le Tautai A'e. A pe fo ilo soa ile sunga ia le ia taua. Ia le foi mai tau atu ua to ai tau nuu ia le alo kamale langi. Ia kio rea pesta ia po le to fa fo i ala vea. Ia po le fautautanga fo ia sa vea. Ia ka fefeu kele suafa o le kamalo au. Ia pa pe foi lau sunga le ia taua. Pe ona ia wanga lua pi i lua i ngā longa winga lai mangongo lesi ai polima lesi ia i lua. E manatu ne o tatou fevi ia i o tou sa mafai ngā o sale a vea. Ia wapa ia fale ainga o fioanga malalafanga va pe foi ia pa ia fale tunu. Ia ai tatou ia tu saole masani ia fatalo fatia tu uso. Ia o to wale ko ke fa pisa o ngai lungo kulanga o le vesi so le tunu ia o to. Ia ai o falo pa pelo ia tu ile lukako uso ia le ate wale savea ia pole fionga ho ile alo tamalangi le fionga ia pesta tato mafuta. Ia ile nganga fa alo. La fionga ile tama sa tuala. Vai atu o taulangi a wa le tole foa. Ia fa pe foi ia o malu feso poa i awa Samoa e so se taimi te faʻasoa ai
whaawailolo foi le teitai o le porkalam nei le vai balai ia whapea foi o tafutafo le sunga le a taua wa mamalu ai ia le nei foi a fiafi ia mese le fio mai o lau fionga i le tama sa tuala talofa lava whaafitai le tua lo vavai atu sulu le tino lo e la le lei ia mamoa foi le soifua manuia talofa lava o la ulea vai sevea ma le a taua ma le fionga ia i le sopo mai o le soifua fafua leva o le fionga ia vui. O le tangata lele i ataua ma savea. E fisuisu ia ila uva ai le tele o tangata. O le tangata le nei e tu maulava o na fōlinga. O lona malosi. E ui o na tausanga o lo alu ilunga. Ai tu maulava le malosi o le nei tangata. O le a sa ulua fina ngalo o le a se whaalilo lilo i tu atu o le soifua fafua leva. O le toina. Tasi al tala sia. A o le itali atu le sunga le atau. O le ola fia. Fai mea fia. Sa o le mafufa. Io e le ai se be popole. Le atau. Le winga io ile tu le o le fainga o mo me na o ele le ale va tole va no te tali mai ila o fionga le wa e te fa maunia vai nga ia la o fionga vui ya na le tua e sil fiele na me le e vatu le saunanga o le soifua mero le fapena foi la va vai tu ya te uso pe no vai atu ya wa lo voia maftanga ma o ko uma me sale uso ya sabe o pe o le nganga le na fai kali ai kanga kape sungu ka ko fa ma fa kau fa u la lo ye le ulu ma wa le menga le kupu le ki va vai ku ya ai a fai a sa o le ta na i le tua le fatinonga o vaenga o molu wa pe no tatu tua ia fa kasi se kasi ale ka vainga o lo fa la for kala le sawanga al kamainga se ta va sawanga nga kupua ai piwa ke le ku kala ia e sa wal toido bi ya fa fe se ta va la e pela o tu fatasi ia vaenga ia ya ole tulang vale na pe ona yai ya te uto uso ele ya se tangata e sili ona le lei masao la na tal no ya tato o tato te tolua a fia ngala ai a fia la tinala ai no winga fa pena vo tato o tu so fia ma o la a fia ai ma le mele o le fefe le tolua fa tu a fia ai ma me ia va ngor fia vui Leila lenga ele o se pe foi ele o tatu te tolu ele o ni meta fa pepe a tatu o tatu te tolua o tatu pa anga to tino ai le va pe o vangala o ai o skoinga o le akauanga e ingi me kau fa pepe ma no le ya pare mai alo sa fo lau no o tatu faʻasoa e te tau mai te loa se vaenga tau foi sa matou faʻasoa ma longo lava i le atunu o lo talia le teimi te ato ai tau no mai ai ai se i to wa featu o no le tatu teimi ma le tatu faʻasoa e faʻau nei ni som tau o le ato e sauni foi sa moa e toi fo i whainga palota. Ka fio lai ngai whainga paloka e umalava ngai paia inga o whailava. Le ua mautinola e toi fo i vai monga toru e msefo whale alili. I le la toi fo i whainga palota laiti. O le ua vava i atu ua wha ilo mai ma mo mori nisi o sui o le HRPP. Mo tu malo e luai o le asauni le la toi whainga palota. E ui o loo tau mate lava i le ete, matali tali. Ya, po o le ase taimi e whailo mai fo e le fionga le teitai le li pāle mia o le teitai le vanga whapuwhaira fast. Po aise o le ai o le taoto lava le i matenga, po i whale le matenga. I le tūlanga lea na tupu mai i le sunga le i a Chris whaofo. Ya ele toi nama le laina i a le tūlanga o le mea ua tūla i mai o le ua whaate eina. Ya, senga ngana mamalu fo i wai pi le mai le me o kuri.
a o le ua whaateaina ma whaamutalia. Ia lana tautua ona according in suenga whaaloto I whale. Ua au te siai ma whaamalia ina I le vaenga o le pulenga o le LTA. Ia ua soli tulafono whaaloto I whale. Ia o le foina manu maila na tusi e taro sanga ina ai se swinga o le whai unga. Mai le whaatea po le terminate. Ise whaama vaenga alo ia. Ona, e la vea mai ai Malaysia na mafuanga. Ina ne ia afia lona moonga po la na fufuanga e fia awai I le tūlanga o le porkiki. O lea la ua mauatu o nati sa mua vui. Mai ona mori lea tamari. Vatasi e marisui o whale alili. Tatou faʻasoa pea la walanga o lesi tatou talia pea se tala mai le ofisa o whainga palota. Le fionga komisina ma le la tufu I vaenga. Po o fea ta oto iai au a foi au lape o le tulafono e mafai ai ma le mafai ai ona whaauau le vaenga. Ai ama ia ono o tatou o le media tatou faʻasoa ina. Malina. O le a se vaenga e ono vaai ai le tu inga whaataita inga e le lei. Mo le atunu ulo tele ma ona tangata ai mai se. O le a malanga e whai ma whau tulafono. O taitai nei, a o la tō le a whausia tulafono. A o le mua ngau sia le kulafongo. Walanga le ua tuli ma whaate amalana ngā luenga. Se ia mai le tofa, ia amata mai sofi na ngalo vui o no le whatua e pare mai. Ia o na whaupopo le o tamali nei. Malova vtea siata, vai ane tafo o sa vea ma whapea fo ili a taua, whafonga fo i el tātu tunu. Te ilo iei, I se fina ngalo seisi au au ia, e le se meo la whai na I le alu le tangata le palota, o lo o iei tu la fono o whai ngā palota, e se fia foi. O le upu masani tātu te whai apea. Everyone is innocent unless proven guilty by the court of law. Vanga nala. Pe ati tilo tulanga o aia inga o le a fo yo tulafono o le whainga palota. O lai maninoa, e ile police report e tauna ta pena ina. E le tangata I lo ulata le tununga. E le o a whaina le alu e ave lona ingo le HRPP. Amana tuela le HRPP e ave yo na ave la lea. E lea ngai e a fo I se ilonga wo o mata upu nei wale nga e tau lao na ye se tūlanga vo le o se mata upu I luma o le wha masinonga. Au mai ei la le wha masinonga le tūlanga o a fo I. Silvia vo I sa vea na te silafia. O le wha asalanga la e au mai ei e le mawhai o na alu tanga tel palota pe a whai na wha afale pui pui se wha asalanga wha afale pui pui. E lua tausanga pe siliatu. Ia tau lava laia. E le a whaina le anu le tangata e avelo na ingoa. A o la foi wa iei tulafono e ile a foi ile silisila la a le a foi ale komisina o whai ngā palota. Ia pe o le asa iei ngā wapena. Wa a whapea ua o on mata upule nei ile wha masinonga. Ia te a ula vaia malu tali tonunga la vai maututu. Mai maula iei lo ta ofise e vanga o se mata upu whapea ua tuli ei oe malau ngā luenga. Ai ua o fo il mata upule nei ile wha masinonga ma ua whai ei se whai unga wha masinonga. Ia, paulala nao le vaenga o teltono. Ia, e ono la pela pe ai. O le alu le ngakala koe a vea awa kua wha mele HRPP. Ia, ka penga e sau. Ia, o le melanga kau le HRPP. Ai, ei loa le lei. Ia, o se mata upule nei, o se mata upule yo o I se ele fai fo I se suenga na whatea. Ele e se tulanga fo ele whapea ua. Au mai se tulanga ua o oi mata upule whapea. Le ngā wha lola vai anet wha fonga mai no tātua tunu whapea fo ilau tu wha fonga mai. So, vai. Malo Te ngā wha Ia, sa vea, mai se whirangalo. Ia, malo whaftai sao noa I lau fionga le tamasa tuala vui o whawai lolo fo I le sunga le a taua whaftai a siata. E tele vaenga e tatai eilo o mawhawhau. A wā a whapea la leo ua whatea mai o le mata ngā luenga. O lona winga ele eise criminal for le activity was soli. There was no crime committed. Ai was soli tulafono le mata ngā luenga. In terms of convention, protocols and policies. Waranga tawai lao na whatea. Ai a whai la. O iai ni soli ngā tulafono e onga. E atangia ai, o soli se tulafono
a fia ai ma suʻesuʻega leo a le mai le lipoti leo o le kilia. O lona winga la, it's the Commissioner of the Electoral Commission's call. Maranga o le whai mai, le ele avele i le whaamsinonga, ele i aini mōlianga alimatanga luenga o le LTA na whaia i ai. Ai ua ia soli lava ia. Well, le whai mai fo le tala. You're innocent until proven guilty in the court of law. A le lali ave se court of law le mata upulea. Ai le mata upusili na taua e la walunga pea ma avea ma aso velo alunga I lo umanatu o le whaatua tuanga. The trust of the people. Whawhela o na yo le whaatua tuaina e stamai matanga luenga whape nei e na o le toa se lauri tangata whinga luenga ai. Ai le wha maoni ai le whaatinoina o na tiute wa mafua ai o na tuli pe whaatea pe wha malolo po le alava le tuenga upu. It is termination. It was never a resignation. O lona winga la, whawhea na le whaatutoina I, a le la sau e fialu, I le vaitele ma le maota pale mene whau ai le tulafono, e muli tai ai Samoa uma matangata o le tunu. Yo, beats me. Mana ia tele lo finangano le tu. Okay, le ilo I records yang kasui kama. Awa a fai ngai la wa le mai ke singa ngalo fo io o hui e mapenga fo singa lo o lia ko sea. Ale ka kom fai no ku. Ia mali. Ku mali ka kikire. A fa pe ngai la e le o so kula fo bu tsi sao. Ai ke waru pa loka ai fai de suenga. Ai maua e o records yang suinga e a fiele ngale ka vale le ngale. Man ka upure ku punge Vietnam. E kere lan me menga. O lo polenga fo la le kunga. Le la rungi o fai le fai nga paro ka avai moko a. O fai le a. A fai ngai la a ke o kupu mai se me fa penga. A fa maungi e skula fongo. Ma so skula fongo. La ka ko la longo limo fai nga paro ka. Bon a. Longo limo fai nga paro ka le la ka ko anga I. O le vaenga leu te fia mana oi e wha mamafa vui sa vea mali a taua. Ia wa tau to au la per tulafono a le vaenga la ngore tatou faʻasoa e au ai ni manongi le lei o lai whafonga mai tai. O le vaenga lea e paso ai la lo mafaufau maka upu lea. O le mafai nga le koe alu or kangaka nga wha maongia mai o ngai se lauri masifuru lang whakosinga. A le mafai nga alu or kangaka nga ia whaia se ngā yoinga whaasoli tulafono I ko kongu lava o langa ngā luenga. Now, for example, la ave se mai laska mo krisia kulou, ai ka kowo I le bank. Nga oi se lau wafe. Le manga nga o le bank e ave le kulafongo. Ai wha mangalo. A wanga oi. Se lau wafe. Lua se lau wafe. The same person le nga oi ko kongor farkupe is the same person le la sau lumo le kungu fai mai vote for me o ke fa maongi wa o kau konga I or fa maongi a manguia e ko le lima makau kuspa ia ma fai langa kau kingonga le o le winga na le line o foi atu o le matua fele o le mafofau po o fea lai ka o ko po le me foi sia ka ko a mi o se ilo ngala e ko kau sanga o I masinga nga e fa pui manisi o vaenga fatua apa mai le tulafono. A o le record o walanga ye nga luenga o te lo ai foi ekalesia te tele pe ole ekalesia eskrisa lo pe o se ngatai. Pe milionga ke ngoi ai. E fa mangalo o ele ekalesia. Ele avea o ele kulafo. Are you worthy la e ke alu e ke run le paloka. Knowing o le nga ka pe mai lo ngoma le loku. Fa malolo mai o nga ua e kango I mei e le kakaunga e whaia. The same person kai pei o lo te watu ai le quota ko le fonga fitalai lana saunoanga e atula epa. O ea lea e ke whaia lau I lunga le social media. O e foi lea le ke sau ko kongo le pale menge. Fa matala e le te tauna toe ilo le lei lea vaenga. Ina ia make sure e le ai a se wha le kongu o se sui kau wā. E aru langa o le whai keikenga. O le la aru e loke kulafongo. Aru atu la malona tūlanga lena no fusui fa te inga langa leu te wawai atu. O le wha maonia na ia accessinga se vaenga I le te tauna whaia. Ai sui ai number plate o ta vale ma ownership o ta vale.
O le foi la wo mo ina le pe se le fa mau mau ma le tulina le wo kudi ai. Ai Antonio o le o fili lava le po le management. E ave further. Wala ngai fa penga a kong wa ya i mele we. The same person. Le la ko fausia ngula fong. Fa matala o le atatou mau se fa maongi on kula fong e fau mai le parlemengi. Po le ala kula varkanga kai e kau fa api o pio. Inga ia kau fa ofi ko kong sianga me anga fai ma me fa pena. Se menga so tu finanga. Le vaenga bongo mua. E te tau na tua e tanga i masilsila i policies ale matanga wenga lavala tuia ale LT8. O a ia tulafono lo o lima te ita i nā i lea matanga wenga awa ole mea molia. A fai na ia faia ni suinga i te tonu o lono winga e fōringa mai e le o se criminal act pe no fai atu te mumua. Ai o le solia o tulafono mata iala. Na mo wai se tupe. Ai o le afianga le afiene le una lei ia ma le talitonunga nala na sui pe na yaini tupe na femoli tai le vale. O le mea sili na ai o le si vanga sili o na tau pulea. O le teimi la le nei. O le isi sui tau vale la te tama moe. Ina ia whaulu ai sana whaasea. E le anga waa le tangata lea. O le na wha malolo mai ona o mea le whetaui na ia sori el tulafono lana matanga alwenga. Pe ave la i leo pe le avea. O ai la le latu o ie ona le pule le tau fia i le ave whaauau ni morianga i leo. Ina ia fai ese so enga fa leo a leo te fa longo tuni fa mai o le clear mai i le lipote leo. O le vaenga le na ina ia fa marino tu fo i pe no fa tu le atua ma me feros filinga lo vui ma le sorry asavea ma sunga le atua. Ona o le na o fai tau atu o le su enga le na nga ia i leo. O le su enga peso o tanga le tamalea a nga i le una lei. Any connections o ana mea na fai, a nga ile una lei. Ia, o leo wasau le kala leo e ala mai official attorney general, wakiria. As of who o fai suenga, we don't know. Ai ka koalu o la wakiria mai. But e le o au tele lani suenga. I fai la ia na sui. So it's just the connections, pe connect mai ia le uso ia faofo. Anga ia James male una lei ka ko we fa penga. Le la o fai so wo uma enga ele o ia se mau tutu. E kongeki ai. A o le solinga ia fa lo ko i fale o le mele ala o tu di ai. E ka oko ai le LTA mala ko pulenga. Tu langa fa pena. Ele se senga me foi le atu pe to fe atu. A mau nei mali atua ave camera ka ko kampangi ave ile dollar tila fa mawai ai o su le cash converter pena yesi so kanga ai uma engar su enga mar cash converter ele ai ma se koneki o o kilia la nga o kilia o le avenga yo camera i le kulia ya umar nga ruenga i ele o au ma yeri su enga leo pe o se fa ka inga nga o ka overtun teilo ya te o ese se vaenga o se information o maua le fionga ia vui wa lai Samoa. E ai nga fo tau te faʻasoa ia. E le riva ngo le fiafi. Ia, watu vui. Malo va te asiata. O le vaenga lava e pe ano foi atu ia. Ia aua nei fenini ia. Ia me mo company policies ma le soli tulafono. A ka ku kilo ia il mele ia il ka ku va ai fa le mafau. O le ngoi po le ala le mesa fai ka ko vai le ka instantly ka fa pay for so kula fongo but a fai o policies lai au mai a fai o le kulanga o le fesuia inga o faila saulo o le instant dismissal lava ke fa lava kalanga ke me o pulea le shauli Australia e o fai le fai unga ele fai mo site managers pa o fai fai ai como la policy ser ale a foi ale company swau a fai e ke e kula i mai o me sili nga ele mafai la nga solo muli o nga oi o le nga oi se me ko kingo ale company per ko male organization pero vinga la vam kalanga kam fai ka avakua so ulangona ele va pe au se sika ka ngai
ai alfa vela e esel me nga ia il su e nga leo o su e nga leo sa ngo e ko fa le vai malai leo mai e kilia but then la vai faile fa ai unga fa policy o nga soli policies ale a for LTA. But then it's entirely up to LTA whether to pursue more. Fai ola sau ia me pui ngau policies ia ele ave ele maka upule o. That's the end of it. Ole alu ngau kanga kai ave lo ngai ngoa I o. Ya ke ula ia ele osoli ele kula fongo fai nga paloka. But then it's entirely up I kanga ka paloka. Pela al menga sa ngo kongwa ia la ko fa le vai malai. Ai me se fo o savea. Kako koe kalikong winga se kanga fai nga ke amalanga nga luenga o nga kako fua umaku iai ele anga le mea nga fai. Pero winga nga ya ula u message kai minge. Ora ka u kanga ko ke manga ka fa maongi pe ko ke manga kanga ka piu. But there we go. Awa afai ala le LTA e fai se molianga o le mele o nga la kilokula ko la ko policies ele o se maka upu o ave ai se kangi anga ele. Anga ka umai o la nga o ia ia se fia se la wafe ale sure enough alu ka upu nge ile ko. Ai pela ko ba ko. Inge ka ko fengingi ia. La nga fa fonga Samoa ia mangingwa. Kako fingingi ia langa o kongo ole fainga paloka mangingo ia a fai au mai lau soli kula fongo ai olonga fa salanga nga ye e fa fale pui ile lua kausanga po ole sili ako ia ole melalga ele me fai ranga ele me fai ele komisinga ko fai ase si ba kasal mga fa mai sorry ke le qualify le e ke run amang ko hoy kayo ka uso ya la fai keli ora maka upu sa kupu nga ya o ko ia New Zealand. Dia nga aba ku ele maka upu. La sa kali ku le pa maka upu nga langa ole ia inga saka o ko il ku la fongo kai menga. Se ilonga o ke faial sol ku la fongo I Kongo Samoa. Fa fo nga wo mange inga fa lau kele lo kalu mai maka upu nga may he rest in peace le ka ko uso. Ele kula ele me fanga kupu ai le nga o kiel kamakonga makula nga vaenga ufa penganga we la ko suwa fai vaenga ya ele se me la afa ngai fu do le nga ko longa a fia I penga iso nga fia nga kula nga pe nga nga ia fa la se me mai nga fa nga inga penga o le kuku ya wa fia ya la nga le nga sau ele a fia la nga fai nga fia kula fongo fa fo New Zealand ele o afir kula fongo Samoa la langa ko ke ulor kula fongo le wenge po fea ke sol kula fongo ai a fo o me ai Samoa ia o se vai nga asia ka fa mangingom fa mala mai le ka upu fa tai le tona vatule sunga save ila fa ro lo aku wa ne yo ka ko lo ale nga ka le kaunga ki elmele o le chapi pi mal ka wa kaung fa nga la ko fa mal fa ko kang inga ia pupungi mele awongi ka wale ingal pa ki le ba ko ska ka le pisa mengi pus kusa pere se kula fongo wa fa o se ka fa pe o ka fa pe o mai sunga ke le mai ska fa pe yo fe ave yo le ino fa la ngal pa ki male ngol pa ki ale ka ri ka mi a ko la fa campaign e langa pe Ole save le si ba tau fa ya e fina ngalo fa dia fo I lo fionga vui ya fa pe fo sunga le tau dei ma siata e ele si I wona mata upule ole implication ole vaenga le o fiu fi fa manu ngase ai le investigation e tau no fa wa ole winga le tala le na a fai ofisu ya inga le o le lo ai ia fa maunga masuafa o tangata e tau le fa le le tupu I Vietnam. Lea la o tatou le faia le ami o tonu. Ioi. O le o fufi fa manungase ia fa maunga o ta vale o ingo o tangata. E ai lo lato so tanga le una lei. Male mali o le tamale o Lorenzo o le malu mai o Vietnam. So there you go. The implications is that there is a cover up, and the investigation is not moving forward. Ya, sila le ataua ma savea ma vui.
ua maua mai le so tanga tui Samoa. O lea ua sui ownership o kawale ia. Ua sui. Ua le o tui lalo le tama lea o James le una lei. Ua makua o komegi la ua sui le si au ali e faila far kawale i Samoa. Lai le si ali le lua kawale. A lai le si ali le si kawale pai pai. Ma le piki apu. La ua toi whaafo i le tama le whero lua i nga ua palola i kua. La ua toi whero lua i langa piki apu. Le nao na ufa ingoa atu, wa na ufa atu, la fo ia le isa, la pe yo li tua ia le isa. O le winga la le uta whai atu ai. Wa sui ownership, a su e la i record le i now. E le o koe tai i kama le o James i kawale. A o le upule la vaku i le ofisa o le LTA, ua whaatau ta avale. But confirming, ele ei se whaakaunga o kawale. Nga whaia le mea lea, se i kau wha kai nga mali ei le vevela o le mea lea ua kupunga i Samoa. Awalanga, yes, awalanga esu ma pe maua e la ma records o le whaakaunga o kawale. O le upamoni, ele i whaatau ta avale. Ele se vahenga whapena a me u whaatau. A o lea ua li liu lai seng i ownership. O le whisiri la, le na whisiri lo te mawhau wa tate le lo fui po ina whaia nei su enga. A tatu tara no fo tu lo le matanga ruenga o leo e tau te olo i o le whaatuatuanga ua matua palasi al whaatuatuanga ia. Ai, ia te au, e ke le mele kupu i Vietnam. Ka o fia ai le wharka avale lea, ngā whainga ruenga i kamaia. Ia a o le fo e kongeki mai kukongu i, ai maua enga, o le suafa o si usosia, lea le sau le mele o le liliwingo, o ringa la ia te au foi mai a tonu e mana ia langa o le moni sa no ngara fionga ia vui langa o le meleka o ko le kulafongo o fesili o inga fa ia kulafongo le o le tadi o tuila epa kai mi kongwale o fa matala ele oni taimi o don't to ta sui nei vaenga o le si vaenga e ta ua ia ta ule ia ta ua ma sa vea ma vui o le issue o le la vea ko kongo makanga ruenga malo mo e feo lolo pe anga o se kampangi ku ma oki po so kalava fale o loa mo koe ngau yei lo kakari. A le la aru lo kakari e run le palo. E kau kala ku umaile ku ai ngā scenario le ngā. A o le melea, o ka ngaka whai ngā ruenga le malo. A o lea o le a me i mai i se kūlanga maua lalo. I le kūlanga maua lunga. E a vea ma whai pule pe a uma e nei. Ai manuia. Ia te au te le loa. Pe le o se vaenga e toi liu wai se kofa. Ai a le whai ngā malo. Ai toi sila le lei vaenga whapenei. Le sia vaenga ta ua te le sia ta mari e lewa. O le taimi na tula e meil whana la vele nei, wa lewa na tau na minoi ia le vaenga susu e leo leo. E mai se whatanunga e sapina ma seize uma properties nei. Tau fi uma ta vale nei a o le i whaia se ngai ngunga. O tausi sila la e criminal activities, organized crimes le vave ona disperse ma whata api ta vale. Yes. Ma le suinga la lea. Tu sa la, o le soli tulafono o le ufi o se mea, e te tau ona whaali ai ngō tangata i eio lato so tanga. Langa leo oti le tangata. Ma le tele o le tupe lea avatu wha a fo ele lea i to tonu o le atunu. O le money laundering. Ia ma le sila mea toi tasi ali mea lea mo le siata. O lea na toi wha popo nei a molianga o le money laundering. Ai whawhiwheo na whaia ina le whi naunga a leo ma le lātou lo ia e tāo whia i le tatala ina mai o le tangata nei tua. Wa silsila. Te le la mei o whai le uto whia i lātou tā vale. Maybe tampering with witnesses and testimonies outside the court. Ia ma le telo isi pūwhangota o le o ne e punitia a o le i o atu i le suesu e ngā ato toa leo. Le tau mai sofina galona. Le si fa manginga me le asia. O ka vale nga sui Chris e a fia ele ngole. O ina le na tau toi le susu e ngā leo. E paule vaenga tau no mai tau mai le vaenga lea. O le pule ngā le LTA. E yete tau na la tau mai e whaelo mai. Po ta vale ia matulanga. Paule information na o maua le mo mau fatu toina. O wha maunia lava i le uso ya Chris. O ia na accessinga whaila masui ia ownership o ta vale. Ka vale ia. Yeah. As of po ta vale una lei po ta vale lava. O la ua ia ile. Yeah.
ai a tonu le fa lau te lenga wa langa o fesidi pe al me foi lele vui male a dome sa plus 1 plus 1 equal 2 le alu wingo lo fa metelanga kupu mai o le una lei sui aku ownership o ka vale I and it can happen at the same time po le ala vale kai mi o le uko kupu inga mea ai o fea fo ila o ka oko ile findings lenga fai ele RTA le pulenga e ka kau o ngala ko o mai fai loa le ala le mafuanga ua seket kamale Waranga ka kaunga pe fo le mena tupu I tu lo to tapa ma fea ia li o fa tau malama le anga le ele ino fo ia leo ma longo fo le natemi ile tau mai tangata le la to reason na laina ia tau fo ilaia e tau fo ona fa manino atili na ia tau ona ia le matenga fa tu lo fo le fa fo mai ale uso male su o le wa ma wo ele o se tau mo fai a or ka ko por kalame anga ka ke o sa ili la mi tonu tau te o sa ili la mi tonu ele fa pe fo ile a me si ile si ai fa sa vali les au tato ye ma ta upule on la foto le fionga ya vui le weekend lente nei sa usingi Australia Barry tu fo lunga le tale no sentinga tuande Samoa lo wa vanoa ma tote fai ai nga yo le tai ao ma tua I o le tamale na maliu Vietnam mi fo lunga e pingi ai la ukala le o te fai atu mato breakfast le tai ao male fionga de maluma ai me se fo yo si ona fletu ma tua yo Lorenzo lo wa ya o le ala le wingo la utala u fetu o le foi la no fo ma o le tala anga a to o le melen tupu nei Samoa la ngo le fetu a foi mai Samoa ia after Perry la fetu a foi mai Samoa ia le ungali na o la fa se sa ili le mele le tulong e ta ho langa o langa o le tatou taimi e taute tai au taute toyo mai ona o fai o fa matala u ili le o le mele ko pu mai Samoa langa o le wo foi le ainga ka mo fai e maka o kia le ya tau ma sa vea me se fo ara fionga ya bu e matu ama tautia le foi la e ya makulanga nga I le LTA la vangi ma swingo menge ya la foto lo fionga vui Malova teia asiata e peia ole mta pule tatu te tala no ye ole lava tatu te lungo le nganga le ele ia se me o afaina ma se ia vaenga o lo to sa no ye ia a me se foi o lo ulangona le avatu ole lava utal no atu ia I to kwa ke longa mo kwa ke lo ka ole fifi ia ke fa pe mangi so la vo e se kala ngo avu no because this matter has never touched base with the court. Ole mela siring kaua. Ole ua kako ba ku e ka kala u sa fa ile board la le wa ma ko foi. E ma walunga ku le board ngai lo pulenga. Ya. Le board fo le wa manginga fa u fale. Ma o se vaenga bowling e langa sa o al mele a fo yanga ye o to finangalo ai se foi le vai ai fol ya se langa la ua motu si fa fo se ile ya ai va tu solo finangalo le to ma e lo u taltonu ele tau na boya ai le mata upule e te tau lava ona to e fina wina ma pe to ia se tulanga to ilo ale ole na awa ole tele ia le tulanga le fa pe ia taun to fa su nga ato lava po taun fa to nu su nga le tanga le nga ato ne ole LTA ia ai masela ole a fa fe ona tali ia le tinga olo ia ma tu o ta miti nei le o loka mai oi I fe fo I Vietnam ma tua o Lorenzo le malu. Ole tātou te tau whaiti ngā uma I le langona la o I nei mātua. A ole sa ili ni tari o nei mata apu lea tau ma seata. A whapia whafonga mai a vui. Ole e moni sau nanga lau toi sari vui langa sa motu sia whafua se ia toi sau nanga whawot sau nanga. Ele vaenga le pe no o tala no atu. Le o kako umalum kako le fifia ile maka upunge langa e mai tau atu. E ia le vaenga la ai lilo mai tu ol fai unga le na fai. Pe an sau no le fionga ia pesta
Ele o sao le maita watu le tuno, but then ole makaupungi, I think o kai mi kal kongo wi kaunga step in le lo yesili. Ile makaupungi o kaunga step in le lo yesili langai le ai mase kangaka fia I ko inga me va pengi. Ole ka umai ia mangkuala le wo ngofonga ia maka kingo mai o ia le fia le palo ka le wo manga fa mole o le kulia nga ia a fo ia a fa pe wa o forced to resign or whatever o ka ku no ai e pi le ami pi o le maka upunge malonga kulanga pe ngai ai a fa pe la ai mafai le HRPP o ngala ko fa u fale ingal kanga ka ngai ave mo la ko sui ka ko no ai Al mo kapi par ngai vai fa fai ngo le HRPP mal mo kapi pi orga ka le so fa ya ku le pasai le mali le ngoi mar ko la ko me ya oi ka oi sa mo ko fi ko ngu ya la ko mala ko po fai ko ngol pale mengi pe fai o le mele la ko ki fai e pe ngala ngo ka ngo ko ya o ngo ku langa ngi yo ku langa ku la fo ya ala yo ngale e ka ko ba aila pe o le ala se police report o la au mai le ka upuni wale we lo uma sa mo o lo removing on I faila. Ale makanga sole. Ole nga oil melanga. That's the yeah. Te ke removing alo ya le original leng ka ki le faila le ai kango move mai ave I ku ai. Well that's theft. That's corruption. Yeah. Yeah, at its best. Le corruption. Le winga le ka ika pe nga fa ko I foi le. O leisi ia ka ko fa ko inga wala nga fo o menge ava ko fa el fa I unga le ala ko misi yeah vai va ko nga fa ile nga esa wala ko ke lo ka kala o ku o esa ule fa I unga ko misi nga malong office sorry ke le qualify ke le fa qualify aka ko fa moi o lai nga ka o ko inga la nga pe ngo fa ko so a o ke le kai mi ma ki fa sa nga ye mal ko misi nga o fa nga palok. And I trust the guy. But fucking ngolong o kiuke o ngalau kalko o la nga ke uor kuspai la uor ele kamalo le o nga foi la ba wai le amio ko o le mele yo ke fo uso ko fia ve pe ngo sa ngo ya sia a me se vo le sunga ya le o ke o fo fa pe o kai la kapa ki le ai la kulkan ka fa pe o le e la mong ia lo nga sua fa I me fa pe ai o ka manga o longa wi o ka umea wa ngo fa o ma ku I o le ku so ingo Yesu e fika o ko la mo sa fa o ka ko ko su ia men ya nga ko ya fa mule sa ole mele no fa tu fo I mo ole waonge fo le candidates la fo na wala you know fa pe ile sa ile mai le fo la wa papa ile I fai fe out was olisi sui le tabo mane yo le fo ole sui ole ti akono to ina mai tua I fale alidi ya mana tua fo o la to le na fa sanga tau le tongyo ai tala fua o to tongyo la fonga a fai fe out ale wo to o mai le si au na le tua e fa tambo ele ele le pe fa pe wo fa ma vai lo to fi yo na sa wila yo le to avele yeah any ole the onus is on the other fa yo na ia talo sanga e fa le nga ina le qualify yo le sui le la tambo e fa tasi le fa nga palot mal fa lo ya le ato okay fa ngoi on kanga ro nga le a sa me ko inga siska vale a mai mo ka vale ia nga ka suile sengi kongume e loka fa le a fa le susu le la ka ko solo a la fa o solo ka ba a pingo fa mo e sa mo fo sa ve le ke mo ke a fa ka ba ni le a fi le mere ku pu o la mo le sang fa mi ka ba a vo lo te fa tu ole jala fo ina au mai na ole o leo masia le tasi o fale insinia tasi o tamali le ia tau o tangata ia no ia leo lea ma savea ma vui tangata ia le faala la fia ia ta vale ia po le na ave ia masu ia ownership ole matua HRPP le nga ole matua HRPP le ang faia
O le foi lana mau mai le tala na o ia leo leo. I fale nei, fale insingia ngai ma farka vale ngai nga ave iai. O le na mai le tala. Na o leo a ele io e rate. Manga kua, a malanga leo leo i nei tu ai ngā mea nei. E o ma le warrant. Already ngā lea kua su e loa. Ar mele na tupu manga lea kua whaka ngā whesili ruma. Pele o i langa o le maua tala ma mea. E o la le kari la awhai mai e kanga kai e honga. E kari mai i. Ia na le pawari tala na whai mai ai o mai e use kofe i le moko ua ele se meo i. A lai whapuro lau kua. Ka avali. Ia na ona uma na whai o le nā vahenga le ala ia isu esu enga ia ngō mai lola ia. Ma whai mai e a ma wa uma na whai mato esu esu enga ma anga paunga mea lenga whai. Le ala ua whewheo wai. O ka avale la ua whai ma whewheo wai ia. Ele ngi mapu fo le whai ngō whionga ngā mga. E pau nei lei a taua ma savea ma vui. Tu sa a tatou o i tala whaasoro pito o ni whale ta avale ua molia ingi money laundry. Ole case mua lea le lea yongi ka avale ave leo leo. Case mua le ngai. It's a shame i lo mafau. I le tautua tu loa. Mata ngā. E le hingi me e pia wa solid evidence. Yes. E o foi la i le vahenga le tu lai mai. E fallinga mai. O leo na racing a minga le issue le anga i tono le LTA. E masalo mi o sui ia. Fatanga o mai lo fai le so enga. O ma enga le wa mai le la tu li pote te ora mai le official sia fionga le lawyer sili. Ia mankua. E le so era official lawyer sili. E fua le kadia lawyer sili. Ile li poki e vaku e leo. O le la o le au so e leo la la fi mai kua. Ai pe fallinga mai ua whaonga mai le li poki ale fionga ele official le lawyer sili. Le au mai ele tusi le nei mo le sila whilanga ka hawara sila fia ele tunu. E u mai la pa kua so e ngā leo. Ai whai ala internal investigation at LTA lea langa sa ua iloi le lato findings. E le wha maongi oi. Ua e solia ia whai ngā whaavai o tatou ngā luenga matulanga. Ua e whai ala mea ele au ia ilau pulenga ma mea uma. O le akuri oi. O le fasili ai se awa terminate. O le fasili na. Ia. O le winga la o whamitalanga. La tatoa tulanga lea e tau te faʻasoa le ataua. Ta ua i o le vahenga lea o vatua e lunga o le screen lea mai e nei tatou legal advisor si e au mai e lunga. E ke lea la lea vangoa e le mawhainga kau vale li lea. Leanga o laila o le act lea o whainga palota. E fesilia nga i le Constitution. Tali mai le Constitution. Lea lai sau i le vaenga lea. Pui whalea. The authority may dismiss any employees who acquires any direct or indirect interest or share in any contract with or on behalf of the authority. Ai kaunga e whai kau uma. E a fia ere kanga sori kula fongo i kokongu. O ngā luenga le malo. Le winga la na tala ia siata peo ne fatu la sa fai ia le komsinga o fainga paloka ia malkuspa ia ko ale ke fai kau mai o ngala ka ku ke vai ela ia ile me ole o koe fa solo muli mai ele a foi ele kamalo le kulanga o pe o ngai ia e o se vai nga sili leonga o nga lele ia akaku mafofo la fa pe e kuli o nga uanga solia policies o le ka fa fainga ngai ai va pe mai ia o ngim ka o pola ku inga ku ili mole ia longo winga la fo yoki inga yoki inga ka ia ai fa kai o wa mai ngingo la balea ta kongo la o la o sa fa ile ia komsinga e fa ka ile o ko pele ko ia fa ilo kulo ia mai sa o se o ke fo ia foi koe savalvalele ko fale alu koe saungi mai molesi passport kau sanga o lumanga ya sorry o vai nga foi le asiaka o activating ale lawyer sili po le activating al mere proceeds of crime le ya menga fai makanga lu ngole ali a vui e stau so no mai. E lo fa ko o makanga lu ngole o la kalia ku ya ya mali yo menga ka la communication la ko la mai man fam kala nga mai
O le isi matau o te le lava i tua patatua o le nei vaenga. Ana le tupu nei le mea le Vietnam. O le ale umia operatai nei tu ai ngā pisinisi ma nei mane laundry i te tonu o Samoa. O lo whea suenga. Ai ona o le tāua tele le mea lea na tūlai mai i Vietnam. E le tāua alanga woti el tangata. A o leo o maua ai lai i. Wa tātou o toi te tailo ma whawhau le te unga lai o tulafono o le whare tupe tu tonu. Ma fua mai le mea lea. Wa leva tele ona operate. Ma tangai ma sila le au whainga luenga ma le komisina i le tūlanga o le whauru whale mai o tupe o tonu i lena wawa ai. They've already knew exactly where the money was coming from o whea lena waia mai i tupe ia. A sila i me o te unga tupe nei ele o i lalo i folo tai limas fulu afe po le tai se lau afe o le whai tau runga e le tai afa miliona tupe nei o mai. La le mena le vave whai ai se su enga i le taimini na. Whato a tau finei a accountsia, ma frozen accountsia, ina ua tupu le whaavlave ua umale ola lo ranzo i Vietnam. So you see, le mela le na tau ai tele. Le toe whai o te unga i o le whare tupe tu tonu o Samoa. Ina ia monitor hai, ala, how long was this going on? Ai ana le oti la tama le malmine. How long is it going to be like? Peo lau FCDA yasiata. Te le lava le ngata le monitoring mechanism o I, ai le ngata fo ile na. Sa le mawhai I, walato le whaatino lato tiute, o le regulation of interest rate. Wa pule whaasolo atoa I lofa le tupe la topo ala, po le ale to ai ngā mawalunga. E si I ia la tupe tului, fo ile lo tupe original principle o le loaner na whai le tangata. Ma lia lava. Ia, ona ua awhale ono vuima le ataua ma savea. Tai. Ai, ona o lea iai le isi tātou Community Watch masani ma le fionga ia tofilau. Ai, o le announcement e fia whai le sunga ia savea. O le tātou ole i le malolonga. Ia, o la iai le matea ngai le atunu ufa pea. Mana ia ko meni isi mai mana ia loa siata e tau ngā lulu e loa, mana ia loa. Ia au tei loa, le la fua tu le sunga ia savea por tu fala vea. Ia le fionga fa pesta ta malangi. Ia e faila vea masau noa ia. Ia se tala mana ia po se tala lele, ia se tala fa lele fo inisi. Ia po le ale tūlanga ia, po le tama o le atatu mafuta pe o le afo I au se talia. Ia por me foi o le afo ia tu ene langi. Ia ela fo tu sa vea. Ia au mai le tofa. Ia fa marino le marulautele o le atunu. Ia I le tūlanga wa ia swinga fo I mo le nei taimi. Alo fa ftai siata. Ia fa pena fo I tafo le sunga le ataua au le tapo mai le tama sa tuala le fionga voi. Le fai lava na ngalo o le uso I le tele o nei tu sanga I le uso nei. I le fa fonga tapo mai le atunu. Ya me se foi la fionga le ngafitasi le pule o le nei foi company o le Blue Wave. Ya ua lausi la fia le tunu ua lua ba yaso tu datu la o. Fa ma ba nga mala fa ftai tele ya Samoa me se foi le pulenga le radio Samoa. I le tele o nei tau sanga, lua sful ma le ono tau sanga o tau tua I le tu inatu o talafou ai me se o por kalame o le tatou faʻasoa o le ngai fufaiva o le tano ava maisi lava foʻi I vaega o faatalanoaga o tiitaʻi o mālō ma tatou mālō o fegasoloaʻi ua tasi ai moemoe ia ua oo foʻi le taimi ua tau ai ona fesuiaʻi ia foe ia ma agaʻi foʻi I se isi auaunaga ma se isi tautua ma whaauau lenei ngā luenga. Ia o le nganga lena ua foʻi mai. Ia o le a ngā lue whaatasi mo le Blue Wave. Ia whapea foʻi le sunga I le vai malai a siata ma le a taua nei. Ia ma le fionga le li pule. Sui tūlanga ai I le tātou polokalame o le tāno awa sa masani o le tau whaafonga I lunga le Radio Samoa. Manatu o se tai au fou. Ia, ma se moe fou, ma se tātupu fou. O le ata oto pei o le tano awa wai le to yeisesi na te toe la ngā ma toe lotea le nā polo kalami. O le amana tua pea e le malu o Samoa. Ai, o leo ua tātou se e mai I le Blue Wave,
ia o le aso tau ma laso tona ia sau nei ia le faʻasoa ai ua taatia le tano ava e lua o tatou o le tatou polokalame lea tau te seipu o le paepae tala o Samoa ia o le ngoa lenā o le tatou polokalame tau te seipu i le paepae tala o Samoa io ia o te tonu o le a se amatanga fou lea ia ma faapena foʻi ona taʻina mai ai ia le finagalo o le atunuu ma tau mulimuli ai foʻi e pei ona masani ai ia ae tatou te viia le atua i avanoa lelei faafetai lou fioga le lipule fuimaono ma le pulega ia me se foʻi i le fetalaiga asiata ma le susuga lelei ataua nei ia o le tala lea ma le agaga faaloalo faafetai sa moa i lau tau mulimuliga ma lau tapuaʻiga le tele o nei tausaga ia lea o tatou afe mai i nei i leisi faamalu tele lea ia tatou te folau ai ia seʻia paia foʻi ia le faaiʻuga o lenei tausaga ma le agaga faafetai malo faafetaitele ia vui e te ilo le aso toʻanaʻi maua se laolao le fioga i le lipule ia ae leaga o tamaua ma lei ataua leii ae lafoatuia i lau afioga ua oe o le sui o le tatou polokalame mai Samoa ia me se foʻi o ausitalia ia e au maia se saunoaga ia e talifaitau le saunoaga foʻi a le fioga ia po le susuga e asavea tou faafoe alavea ia ona tatou ai le malologa ma le agaga faaloalo ia faafetai atu asiata ona o le afea foʻi o loo vaivai sai o le vaega ona o le tulituli foʻi o le taimi e pe ona e saunoa i ai ia e manatu o lea ua tufala le lafoga e pe ona i ai le saunoaga ma le malelega matagofie ua faafofoga i ai lo tatou atunuu ia e pei ona faailo ia manu o le taeao ia amuli ia ona tapaipu foʻi lea e pei ona i ai le faamoemoe ae momoli atu mai le taele o le fatu ma le agaga faamālo faafetai savea auae i le faaitiitia lava le faafetai i le atua ona o lou soifua tautua i lo tatou atunuu mai le itaitai foʻi lou soifua lo tele foʻi le sasia ma faamanuiaga le atua iā te oe e avaga limaʻi lo tatou atunuu o loo galala i le fia faafogafoga ae o le sili ona tāua ua atili ai la ona malosi ma pea ona e saunoa o le faamalutele la le mea lea ua iai nei le pluei mai ane lava le fioga i le lipule ma le pulega e faamālo faafetai ona ua le avea le ulou tuʻua o le radio Samoa sa e ai ia ma auala o le ata ofiofi ai ia taleni a le atua ua uma ona foaʻi iā te oe mana me alofa ia ai ane la ia ai o le tai oe lenā o le alo le taualo lou sa ia folau ia i totonu o le pulega ia me se foʻi o le tatou aunaga le blue wave ia ua lua i ai polokalama sili ona malolosi e le atauaveina e le malosiʻaga o le blue wave auae e oo aʻi so se vaega o le lalolagi ia tatou pea le faamua i le atua ua o ia na ia filifili ma ia musuia ia lau fioga i le alo tamalelagi lau fioga pesta ia ina ia fai lau filifiliga ia te afe mai e au mai lou tauau ia ina ia avea ai e tasi ai le agaʻiga le la agaʻi ai le atunuu a le ale taimi o le a foʻi o le Tautai A'e ia o logauiga o le alava o le aso o fau a le tulaga e peonai ai le a foʻi le taimi o le a faapea ona faafoe ai matou tapua i atu ma ula le mulila mai lo tatou atunuu natu foʻi ia o se fiafiaga e lē mafai foʻi ona le oo i ai se saunoaga a le fioga i le taʻitaʻi o le atunuu ia ona o lea ua faatasia moli i le futiafu ia ma ua taoto lua foʻi ia papa ma puleia ia pei o upu e fai i lea fioaga ma le alalafaga ia o matou faamanuiaga ia e talo pea i le atua ina ia saga foaʻi pea le soifua laulelei na ou manatua lava oe le uso ina ua ouoo i sauni atu
Oi na wo se wo a ia no fai atua ile uso na mau. Se walu au te fio o se o wa ai le vaenga o lo ta oto ai le fionga ia tangaloa. Ia o mai a hona pu e ia tama. Ma lo fa fitai ia te utou ona ole tulanga pe ona iai le no fuanga mau o se o tatou tama. Tai. Ia wo jira pa metalanga o le ua mau le avanoa. O moli foi le fa fitai ia asiata. Iela. Ia male teitai ole ia malona soa. Ia le ia taua. Ia ona o le finangalo manino mal finangalo malama. Ia leo te vavai tu lava i le fia ma le langona o le fia whaanga e tia. Ia ona o leo o mawhai o na ngālu lue whatasi. Ia ma lauto pā ia savea. Ia po lau fionga fo i le ta ma le langi lau sunga fo i le ia taua. Ia maisi o sua whau ma leo lua i ali. Ia ai whapea fo i ia le sunga ia le ia taua Peterson. Ia o le a whapea ai o na mātou la lango atu ai so se teimi. Mātou te la lango atu ai so se teimi. Ia le a whapea o na au sofia ai moe aluanga ia i lauto whawha aluanga wān tāpo inga alu. Tunu ia o sa mātou tala lea. Mori po i le whamalo ma le whapea le fionga i le ripule. Ia o na o lana tō whawha tupu ma le tō whawha tamali. Ia ma le sa ili malo ia ua Samoa. Ia mo nei mātai au. Ia o se tala lea i le whaaloalo. Ia mo le toile nganga o le whawhatai. Tono se teimi fo na saunoa leo le fionga i le ripule. Mai se fo le tātou o nanga. Salo a ula ko ke alu i Australia o ke awhea ku i ngāe. E whaise ka kou puki au ke le ku waa mo Australia. Ia i le nganga whaaloalo man ka po i ngā lo tātou o tunu. Alo, whaftai le tō whāta tala i lau fionga vui, o le tama Santuala, ia o lau fionga tia, ia o le tamatausi, al wharewhia ma le wharesala whai. Ia o lau fionga le whaasina tō le fō, o le tamatausi fō i le whaalfitu la tau, mo le matua o soli. Ia, vai atua o mamalu fō i le tumo, ia i le ainga malosi, ia, a me se fō i le whalewhalu ngā tangifa, maisi o tu to whē. Whaftai o le ua e tali fwoi tau, whaafei loa i ia le sunga e savea. O se fianga fo ile i le loto, pa pena fo sunga ia le taua, mai se fo ia te ia na manga lulu e fatasi ma le uso tu lo ia te le fo i se le sona taua na o maua mai le tano ava sa vea ma asiata ma le tano ava ia ai faftai ile anga le leo le tua ia o lea ua toe au whangapoto moli le futia fuetasi ai tasi lava lo tatou ngā luenga o le tatou tautua mo le atunuu ai mai se foi o tatou whainga malo o tūla i mai. Ia, fia le loto, a mausa ua vanoa a fe mai. Io e ai a whapea o whatangana na e wharetua e te a fe mai e tu mure tuai. Ia, ai la tatou whamawai malau o fionga vui. Ia, mo nei vai ngole a fiafi. Ia, ai la tatou ele i o malolonga. Ia lango le i le fionga le lipule. Wala vala fionga le lipule, le la vala ua tu te fio mai. E te whata lofa aloa ia ma whaise lua fusifusinga marisunga ia sabea. A o mai mo mai le tātou watunu, yes, o le a whai o le sui o le Blue TV ka maloa. Ia e mai se o le prokalama o le tānoa awa wa lausi i le fia, o le a mata i le aso toa nei, lona i ngoa fou, o le taute seipu, le pai tala o Samoa. O ka se maneia. Tau te seipu, le tunu lono weo, so se kai mea su marka malo, la sau kou ke seipu. Ia, lafo atu le avanoa i lau fionga i le whaalolonga anae, ia, su mai au ngai i lau whaala ei. Se i whaile pe lau orka malo. Ia. Ia, Secret Service. Secret Service, there. Vai pe fōringa mai kau le masangi kuinga pe lau. Ia. Se i e koe sao whai kasia e ala i alo ngale se i kako wawa. Ia mai se ka paki. Le taua mai whakekele sau love ma sau like. Ia se i toi whongala le camera i le te maloa. Ia. Tailo pule lea. Ia, tatou o le malolonga a foi mai. Whawhiloa i tofilau. Lea o le a tu u le mano ia sa vea.
E sa we fai le whaatala noanga ma to filau. E sa fai. Ole a whaatino le whaawawina. Ono lafo e sile fia. Whaamaisenga fo ina leia fiafi le tua o le malo le sunga le leia ataua sa meli. Ya, pa ia i le ainga le taima le whale manono. Ya, au whaafonga mai. Ole a tātou whenua ai. I leisi 5 minute le. Lau ame whai mau masoi o leia ataua. O lo tāli ngā mai le fia o le sao ia leia ataua. Maa lia masio matu. Ai ka mani whanau Samoa, alofo tele. Sanga iane ai o le taima, ai o le langi, ma ai o le vau. I outou whaiwa alo whirima tātou te wheloa i pēr i lunga o le Blue TV. Ia, awa le tātou porkala me fau. Kua sui ai le tāno awa. I le taute se ipu. I le pae tala o Samoa. Malo whaka. Ia, so i fwoi tātou on maralonga, fwoi mai. A wheloa i le whionga le tōtoli. Le whionga to whilau esta te vanga. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo falava and welcome. O le Aus Pacific Funeral na whaawai le Tasi Market se lau i whae Sydney, whaamauina o le luai o unanga o le whale maliu Samoa ma le Pasifika, o whaawai i Australia. O lea ma mia sa o loto e tama whanau lawa Samoa. O silia ma le tolu sanga o lana tautua whaamama a venga mo tātou tangata, o tele leanga waa i le whaafoina o le o unanga, ma o matua fo i le iloa le tautua. Tebele watile ua joe se furu mara 5 minute o natale o le itulau fitu ia i le tautua whaawau a le tātou poklame le Tautai A'e. Whawhira iatu i le tātou sui whaao lio li foi ia a le tātou New Zealand First. Mo le tātou whainga palo te New Zealand ia o le tātou Community Watch o lo whaia le fionga ia to filau po le to whatevanga esta tevanga. Ma alo se fumanuia ma le lange matevanga? Ia whaatalo whatu lo to wha asiata. Pe foi lo sunga le ataua i o tfatalo fatu pa ia malu Samoa fa fonga mai le tatou proclame nei afiafi ma lo so fo mo malangi ma and welcome to Community Watch. O lena e to ai tau ru mai nei ia utelo fate ia oe esta e tulo softe vanga ma ia ile swingers fa manuanga fo ilunga le tatou o nanga ia what are your thoughts ile swinga le wa ia ile swinga Savea from Radio Samoa 26 years ia le fo fa wa I il tatou company Bi ile tua ia
26 years is a long time of service and a lot of experience. Sometimes there's a season, it's a season more say new direction and new, but it's wonderful. I think it's wonderful, good change for him, and like anything, it must be a new season for him to come along to Blue Wave and be part of the team here at Tautai A'e. Very exciting. Oh, yes. Yes, whaavitai. Yeah, Sefurulua. I le uli le skoga. Uli le asu to'anai. Same time. Yes, sefurulua I le uli le asu to'anai. Ia, ole a sui foi se vainga. Le atou whapea ia te vanga, ole a sui ma te le se vainga ole a iei foi. Ia, ole foi wa ta pena le studio i nei. Ia, e se foi le site o le studio le ola amatua ta pena le iei. Ia, le amataina o le proklame. Ia, me se foi o le whaawa wina o le proklame. Tau te seipu. Mana ia le ingoa. Oh, very exciting. Okay, Noah, it's going to be, I mean, you guys have a huge following. You know, thousands and thousands of people. It's just going to escalate to more viewers to your program. So, mahalo lava. Yeah, whaavitai ai le tua ia wanoa, me se foi. O le anganga lea e te tau ona iai o le ngaruru e whatasi. Ia whaavitai fo I le uso tulou. Ia I le mawhai fo I ona amana ia malona whina ngalo le a matou ngaruru e whatasi pe tau te ngaruru e whatasi. Ia e ala fo I tūlanga o whaasara launga. Yes. E ke le koe suia la le channel e ke maka Iyo e. Ia, o le alu ma o le wha moemoenga fo I to filau le whafonga maile a taua ma le tātou atunu. O le wha moemoenga fo I. O le a whaalaua I tele, ma tele nisi porkala me whana nau. I to tonu le tautua ma le au nanga le tātou Blue TV. Beautiful. Ia, iyo e. Wa te tauna yen tātou breakfast show, wa tauna yen tātou afternoon show. Ia wa iai o le iai le tātou Tautai A'e e latu e cover po le fiafi. Ia wa tau fwena isi tātou late night show. Vai. Sunday wonderful. show. Yes. O le ano, holiday. le ia tau matofilau, o le ano i o le tātou airtime. E le o kavaina. Imagine la le taimi e matua 24/7 nai le tautua ma le honor kako kiwi. E lua sifuru wha loa I tu la fitu aso o le vai aso. Even on a Saturday. Ia whaavitai le la o le a whaongara kako askoga ua kasi le aso e leise me o whaiai. Even fo I le aso sa? Foi le afiafi a ngai ua mai a sau ni ngā lotu matulanga whapena. So o se vaai mamao ma se ioe. A le fionga fo I le whaalolonga ma le fionga le ripule. Ma o le whaafteinga leo le loto. Ia, o le ua pale mai le safo lau o leo. Whaaftei tele. Ia, ai ona tātou taimi tu filau tātou o loa nei nisi o tātou o totonga. Ia, o tātou aita mōmua New Zealand Parliament. Asiata ma lea taua because e tele fo tātou tangata e le malamalama, the seating for I le palemea o palemengi o New Zealand. So as we know, le palemengi New Zealand e se laulus fulun no foa. Se laulus fulun no foa. So ole pai inga I le vai taimi right now, the 54th parliamentary sitting e se laulus fulu tolu fai pule. So so there's 3 extra, because normally it's 100 se laulus fulu. Vai taimi nea e le pai inga nea e se laulu tolu. So longo inga e tolu fai pule whaapopo. So what they call an overhang, and that's from Te Pāti Māori. Yeah, so that's just a explanation to explain because it's the anga for the National Labour Greens Act, New Zealand First ma Te Pāti Māori. Yeah, and also ke silifia le whalenga iei kua, that's Parliament House. Yeah. Parliament House. Because e kele foi kakunga whaapela ko o le beehive, o le Parliament House. Le ai. So right there, le skepu ngake vai uma I kako kai leaders uma ngā. That's in front of the Parliament House. El yungi luafe luasfulu. Yeah. O le sāvali fo le kako community. Le avinga le petition ngā mo le overstayers. That was in June 2020, and that's in front of Parliament House. So,
O le clarity fo i ngā whape, ui whape o le beehive o le Parliament House, ai le ai. So that is the steps of Parliament House. Ai leki ka ko whai pure sa o mai e vai ka ko kemine sa avalieri. I avele petition there. Malo whaftai fo i le mainga e tofi lau o le vanga le ale antou. O le ala wakai roko ia le whaingo o tātou no foa o le tātou Parliament New Zealand. Se lau lua sefulu. Ai whatura lau tala, a tātou fua nei a Samoa. A tātou fua tātou atunu i Samoa. E le sea kungu ke le songa population sa. Mantua ele o teitai o tātou se meta o se a familiona, even se kuata miliona. O tangata. Whatustusa ia ni usila 5 miliona lona whaitau au wha. Po o fitu foi miliona. Ai vai whela o ele, pia e fuafat mawafo, ele o mamau ke le asinga wafo i lili. Mai le tātou lima tasi. Ia le whela wha popo isi matanga ruenga wai. Pe o le tae ona le la, e se umatoi muri ai ai. Le sa whelo ai fo ila fionga minister mas tasi o matanga ruenga fōle ua tu ila lola na portfolio. But whaftaito whila o le wa whamani no mai ia. E fia la le au whainga o no fōa e te tau ona run nei se malo. Le tate vai e tunga i wa o te loe. Fitus fulua, tu whonga i lunga ia le kalafilia. Te vai a toru sit. Fitus fulua, so we've got there the total seats for electoral seats, e fitu lua. And then the rest of the other seating, it's the list MPs they make up for it. Yeah, but pawan le mene mo le paya inga nea, e se laulu totu, so that's what they call it overhang. But otherwise, normally se laulu fulu na forward palemengi. You see la? Malo, whavtai. Ai o tau maua se whai numero o Pasifika ma Samoa. Whiangi Samoa i ko kongo le pāle mengi o New Zealand nei taimi. O tau mo stato whai numero wha mawina. I le current government, there's no one. Ne iei uma o le opposition. South National. National Lexus. I think we covered it I lisi fo ia kakopola kalambe. So this is why we're determined iei fo I sesi wha pālengi. It's like pingi aku oi ngā le opposition, pingi aku kako, because we're all heading mo se coastally, mo le kako aku nguma ngā ka Samoa. But pawale mene vai kokoa I policies o each pāki. Malo. O ngā mo. Oi malo a inga. Malo whaftai. Ia, leisi tātou wā. Yeah, so the next slide, o le lua wheluongo, the New Zealand general election, va ai I le atanga o le keo kusi. You should have received le kusi nea from the electoral office, e confirm yei, I details o ingoa, address me uma, and it'll actually show le electorate because we're quite sui ale boundary. Ne wa quite koso me ale boundary o maini rewa I Papatowi. And so it's really interesting. So vai li I maua le envelope ngā, longo inga, e li I le skala oe, you're not on the roll. Ia o le aso muli muli, enroll yai, ke le skala yai, o le aso lusful lima o ke topa. So vai le website, vai lo whāngau e whai e so soangi jump online, or message for I mai au. Otherwise, vote.nz le website, o le ngumela foi, o le o valu se lau, tolu ono, fitu ono, lima ono. O valu se lau, tolu ono, fitu ono, lima ono, o le ngumela ngā vili ai. Ia, mawhai la kousa soangi e enroll oi online. O le whawesili tofi lau, a misa hoi pēsi le whiali a taua. E iei se taimi fo ile le mwhainga update mai lava le Electoral Commission po le official whainga pālota po o alu I lumar kūlanga o le lesikala kanga kaia pe ele I lesikala. E mwhaina la tau e maua stats. Maua stats o ngumela. And that's why I have a little website, a little Facebook page, Esta Tofilau Te Vanga for Manurewa. O lo messaganga in the last 4 weeks. Enroll. E lese au ngā ke kumumu iai.
I don't know if that's a subtle word, sorry. Yeah, yes, no, that's ele anga ko It's mo to, don't complain. Yeah, nice. Aura kumu, yeah, aura kumu, but alu le scala, because olo vote nga, that would make the big difference ili paloka. So that's why crucial, I think ele malamla, and that's why no ke ku leia ke mi uma so uma, e o le scala. O le scala, ese le ke le sao ai le scala. Ke le foi fi ngau e mafai push e ko issues, ai le scala. So se mea foi Bill Yay Australia, Samoa, and you're a New Zealand citizen, you're 18 years older, so you can go online because in mawhaia e pā loka. I o mai ngā, the High Commissioner ngai Samoa, I think that's where e o yei e whailako pā loka. So no matter where you are, and you're a New Zealand citizen, you can vote. So o ke le whongi ngā, o walu silau, ko luongo, fitu ono, lima ono, or go on the website vote.nz, whaita maiti e le skala oi whamana mole. Malo, whaftai tele. Ia, tofi lau, tātou ngā ilesi, tātou... Yeah, so lisi for a couple of policies here mai vavasa manea ma New Zealand first. As you can see there, part of the coalition ma le national. I le tasi iwa ono, e lima salau leo new police positions were created. So that's a lot of police. Lima salau leo fo, or positions fōnesa create il vaiteiminea. And then again, ele lua whamalilima, another 1,000 ko yei malisi afe leo staff mo le vaiteiminea. And that was agreement male Labour il vaiteiminga. And then again, ile lua fesfulu fitu secured another additional tasiafe valusalau leo as part of the coalition agreement with Labour. So, you know, o le saunga le mū kako community, very crucial le mene, and whaftaia New Zealand first, o lako policies umane sa implement mai gaminga e more le safety o kako communities. Ba ki sila whi fo ia siata male taua, o le kele kako leo Samoa. Yeah. There's a lot of boys and girls staff of Samoa, leo. And it's really good. And they're still in demand. Ne vaitei mea ne mga umia o tato tangata Pasifika. But o ke lo I fo I manirua Yamako. Wheo lolo a leo Samoa I o Yamato. It's so good to see. Speaking of tatou manirua, le ataua matofi lau, o wawa I atua I le whaalawela vele tupu mai a tatou manirua. Nei lava, ai le amateina le porkalame. Yeah. O wawai atua ina e poroka atua. Ai le mamau ma ore merui. Le aluna I le pito le James Cook. Oh. Na o poroka atua ia na le la le a onga matulanga ona maua atu e leo o se ali imasta maitai u maliliu. Se tasi o fale. O le langa taina o tomu whaila vai su atu. Ia ai le oiloa lava ia le mafuanga I tu atua le develop lava le story. Ia o poloka whaasolo atoa I tawhia I ma o ngamalapta ia I mana ia o nganai e vāvara lata I le tūlea. Ina ia whaatu ua loa matulanga ngonda sanga le mua. Ia atonu e te ua mai anei e tatu wawai se more developing o le story lea. Ia e o to atu. O le mea fo e fia e vai I tato tangata Pasifika nea leo. Because o ke lo fo I first hand mai o tala isi officers o le domestic violence near top of the list I kako asiata I le tato pulenga. And that's because, and the reason why o le level faʻasoa se you know, le level faʻasoa. So, and the good thing au aku ia o Pasifika, they know the culture side, wa lawful how to handle those culture barriers more lato. Whaafile mu iai. And so it's really good to see a lot of our people in the front line more leo. So whawhatea New Zealand first ma wawasa māneia. And also there, Hatu Hone St. John's ambulance,
as part of fo'i le coalition ma le national, I le lua whelua tolu, coalition agreement, e $5 million over 4 years has been approved for a budget. And this will strengthen the roads, ambulance services, deliver immediate improvement for patients and frontline staff. Ke sila fia o kele fo I kakangaka le atawa, ne really le ambulance. Yeah, mali. Ne really le ambulance more. And so oka se au ngā o policies uma melele uma ia mo kako. Ma lo fa tai ole onisi nei fa fsili au mai lunga tau tele yo le sita to article. Ole ina fa fsili fa mo mole to filau. Fa fea nei tangata ia e suia address. Yeah. They have to, you have to really le officer e sui le address, and that's why masano e li mau e lo envelope, because ke li suinga lo address, ka ngaka ia move, kaunga vili o valu selau, tolu ono, fitu ono, lima ono, vili e sui e lo address, and that's one of the main reasons e li receive e lo envelope nga, and that's also just double check lo details, my personal details, and also your name, because e kele fo ngaka e sui lako ingoa, and it's just double confirmed to make sure. So if you haven't received, ali moinga le envelope paenga, fa mole vili alato and enroll or go online, vote.nz, and vili or text me for ya. Ma lo fa tele. O le isi fo I vaenga le tofi lau male atu o vaenga le mai fafo atu le ai Australia ia le fa mai fia palo tamai matulanga fa pena e isi fa atu la fono pos fa tapula a pena o tangata fo I le lengo ka fa fa o ai no fo nei ai fa fela I tangata la on fo o ai a fa pe palo tamai online o le ale address it tona fai. Yeah, so if you're a New Zealand citizen, pa ngawa e alala I Samoa or Australia, e mafai a'e vote. E mafai a'e vote, and that's where you actually vote online. E yei foi le aso, which I'll come back and also whaamangakua kia oko. Le aso ne a maka e le pa loko pe umane lua tasi o ke topa. E a maka e le voting ngā ia o tau overseas. But the closing of the enrollment, o le aso lua lima o ke topa. But if you're a New Zealand citizen and you live overseas, e mawhai a'e pālota. But important to go online. Double check your details ngā whamale mole. Yeah, na watali umatu na inisio whaafsili sato o mai. Yeah, le si tātou article whamale mole. Yeah, and the last article more today. Yeah, congratulations. Whaamalo atu I le e kāle sia me tutisi manakau. I le whaafengainga Reverend Ngātai Masau. Ma le whaletua Talangafa Masau. Yeah, oka le maka ngō fie ne aso with the prize giving o longa toni mo le a onga sa. Really lovely. Malo whaftai, ia. Ne sunga whawhenga inga e me tisi. Ia, me se fōle whale tua. Malo whaftai, o lo soronga le lei lava tūlanga. Ia, wat whaftai nā o le tātou sui tau wan nei le atau. Ia, mako sui kau wan mako piko. E te sila fia. Ua matua so o se whale sā. Ua whaisau ni ngai ia le fionga ia tofi lauma. Ia mamawai mawa noa al mātou la foi community manurewa ia manisio. Ia e wala au li alo ia ai e monisio vaenga o le whaia mora community wa le whaatau ala ko inga skedi le kau ke momia. Ele whape foi la e foule mele o le whatoa sau to filau au wai lotu le ai. Ona whape o le palota le loloma. Lei o le amau te militino e uma foi watu ilunga i tawalunga. Le matua songa fua le loloma. O le lava e mau te militino i mea community. But tasi le vaenga taua. Ia wau kele ropo, wa loko maingi si sui e ke paroka I lau loko karunga e paroka I. Ka I luar kausa. Asiata male atawa. Whawhetai kako e kāle sia maloku. You know, if it wasn't for the churches, there will be double the kids, the all the street kids out of control. But I really appreciate I ngā luenga I whai o luku uma, right across the world, really.
Because if it wasn't for youth activities, me whapinga, we'll be in big trouble, double the trouble. So, and this is where kaunga, the local board and also le mālofo acknowledge ngā luenga I whai o loko. Taua. You know, because okay, lawful, they don't ele fundinga churches. Tasi la le vaenga le ai tau whai whinau pe e sau whangai kongu to whilau. E te whinau winda mil tā upu nei. E taua ai langa e eira ngā luenga i leo mawhainga whai e leo leo. Sa o lelei. A o lea e whai au makai ka i ma leaders. Amen. Even youth leaders. O lea lau ke kawanga tulau pole upu e whaatu muina lea vanoa lea. Lele mawhai e leo leo ngawhai. E leo mawhai fo e mākua ngawhai. O lea e mawhai na whai. Ia, ai o le tūlanga le leile na, ia, whaftei fo i to whilau nevanga o le via. Ia le tatoa songa fua le loloma. Io e le asonga fua, ia, o le aso fitu September I ngā I le Manurewa Sports Centre, I ngā Weymouth Road, ia nela a su mai o le whaipule MP o Jenny Marcroft from New Zealand First, so o se avango foi sau talanoa and whaalongolongo, pewangi issues e foi ke fia mga o address, ia o lo teimine su atu ai, ia tato Militino and whaime whaatasi and mid-community. E leo ko Samoa foi, iei foi maisi au vaenga, and sometimes o ako foi ele local board ma councillors, ia address the issues, but o kako special guest le aso nea, ia o MP Jenny Marcroft. Ia, na, tātou fo I man rewa, a whai fo I e ke fia le skala I lea, so ia rupe te ua vaila pōlia le na aso o le telea fo I, pe te fia I se mata upu te whilo ai I le tātou sui, mo man rewa le whai aduai, a whanolo suma I vaenga le tātou wasonga fua. Ia, tawarunga le tātou proklame nevanga le fiafi mori whaftai whaptoa tō whilau tu sa lo sao tātou community watch. An ngata I lea. Ia, o le sila mai le tātou watunu, ia. Tātou sui lea le ngata tau le vaenga whaapufai, a velau lango fo I New Zealand First. Ia, mo tātou man rewa, tātou sui lea. Le ia taua se vaenga te fia. Nei, whafkai ka ko sui. Ke le whora ngā luenga, ia masifori ka kua inga ka community. Ia, o ka ngakala, le me kakaro ngā la, o ka ngakala. O le me peto I tāua o tangata. Sa o le lei, ia o kalanga le mauli, he tangata, he tangata, he tangata. Ia, e mana o mia e te fia si la fia I le tangata tonu lea, ia, e mo o mia. Le tau follow, mai le page a le fionga e tofi laulunga wha mone mole, e lana page na ilunga. Ia, tu I fo le personal, professional page, a le fionga e tofi lau. Walanga le isto tele le fifsiri mai. How pefa feana sota I mai I lau fionga. Ia, o le reach mai I lo Facebook page, Facebook Esther Tufilau Te Vanga for Manurewa. Yeah, then mafai A'e message mai. Message mai and o aso lua foi. O kai awa solunga aso lua vai aso uma. This is where I can able to meet with you. I can actually meet with you. And so, but le message mai and we can organize that time. Yeah. Na, ta ua fo tātou page na. E whaingofia e fo nge ke wa message wa tele lo message mai I Tautai A'e le ai e maki ka whao mali atau a o se message tau I le whainga palo ta mato nusil ia le nautu na tulunga ia o le whasi silanga whai ul barbecue lea wa tu na tulawai lunga tau tele I ori si ui o le porkalami e le barbecue lea ia arsunga le epikopo ia Bishop Falute ia ma le whaletua na e whai Samoa I le pai aso fou le amataina o le Measina Festival. O le amatou faʻasoa I le Measina Festival tele le aso tai au. Ma nei nisi ona tua patatua. Ia, e vai le papakiu le na, ia afsosoani ane. Ia whaatau so papakiu se tau taste fo le taste mai mele pone. Taste mai mele pone le ia, na te maua I luma maota, ma luma whale o le malo. Ia, whaatau e sau papakiu. Ia, ma le vaenga whai. O le au whaasara laula lea. Lea ua whaamanuia I nai le tātou porkalame o le Tautai A'e. Ia, I le nei fo I taimi e mai se lava o le amatalia mai o le tātou tau mawhainga fo I from the last 5 years. Ia, e le mawhaina ngalo.
ia le tūlanga o le lātou fo i ngā luenga ia o mai le so leo whaupopo le si tasi leo tō se sira mai ia a mata mai lava le amatanga ia urupo o tuto tasi ia o sausa wala ku ko kasi o mo mie se vahenga ia a lua le vahenga ia hana lea ia o le vana nei te sau ia o hana in out ia o talo le uso matua ia vui ia me I mai vui tu tonu sau o vai atu o tau pepe o tau au o apa ia Godfather sau Godfather I runga ia sau ia o no fa pesela Godfather ai sau er ka malo sau ia ke mo e sera ia That's why he's called Godfather. Aya, tele fana. Ia, leo le so, le la ua join mai loa. Ia, malesi fo ito ino to ina. O lo fianga to filau ma ia mau fatasi la wadi I te meta. Maleva na fefe wa isolo isi ele I maua. Le la ua mau fatasi. Ituranga le lei. Mo le fa malo mo fa titel. Ia, isi wadi arwa mau ke o kula vai auto. Ia o la isi tatou por kala me fia fai. Ia e mana ia foi tatou ngalu fa tasi tatou fans. Wa pe over ole irka ko late night. Irka ko late night show le kau fia su au sesi sa we late night show. Balua ko. Ia ai a mai pe recommendations at tatou fans. Po ai le tangata ta po ma le moe le varua po. E te tauana sa we fai si tatou por kalame. Ia o le breakfast show mai si tūna ko pena. Ui o lea. Ia, tau ngātu tātou poklame tau te ia newa ngala fiafi, mātou whatu to whirau final words? Yes, no, have a wonderful weekend. Don't hesitate to reach out, text mate. Ia, lea taua. Whirai kai au. Whirai te au tātou tau te ia whai u a sianta, lea taua, to whilau, lau tō muri atu sa vea. Ai mai sa le whionga ia vui, mātou whatu, soifuia. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific.
So for manuia malangi ma, o lo ingo o matai a leo tasi nau mea tau whao, o a'ua lawyer Samoa I nei mato officer o le WT Compensation Lawyers, mātou te whoswani tangata o āwhaina mai ta avale, whale whenga luenga, na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea awa e tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mea se whoswani, wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia e o fitu, tolu iwa lua whai wa lima whawha. Fatu sau pese Sega malie Fia gana Ese le matago fie Agi mai fisaga Takava mai oata Le bua Samoa Talofa lava and welcome to Anavamoana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Nabia, Anavamoana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern designed showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Anavamoana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com.
Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo for lover and welcome. O le Aus Pacific Funerals na whaawai le Tasi iwa se lau i Sydney, whaamauina o le luai o unanga o le whale maliu Samoa ma le Pasifika, o whaawai i Australia. O lea ma mia sa oloto e tama whanau lava Samoa. Ua silia ma le tolu sultausanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata. Ua tele leanga waa i le whaafoina o le unanga, ma ua matua fo ile iloa le tautua. Mātou te mafai lava o na mātou malanga atu I maota malao ai so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I aile whai ngā malanga, mo le ua wala au I aile atua. E ave se aile atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hale taimi. E tā ua I mātou o tātou tūmanga nuu malu, ma olana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tautua I le luas fulfai tūla I le fitu a solva yaso, mātou te ngalu lua E tūsam whina ngalo mana onga o a inga, a le o so mātou manao. Mo le fia maala malama atili o na sila sila mwhai tau maala malama le I mātou tūlau whamtalanga le website www.auspacificfunerals.com.au po le telefongi le tutongia tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha valu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata itai pule, na omi ma sina mua. Mana tua nei le tautua o le Aus Pacific Funerals Australia, lo whale maliu e le moe ai tautua ina o e le alofa ma le wha maa avenga. Pese atu mafai matala Lo matamofi ele mafaya upuna fa matala Ua numera tasi fo I oe ile Pasifika La Samoa La Samoa. What is love? If not a business fuel program that's wonderfully rewarding and ridiculously simple. And quite popular with the accountant.